Tātou taro. Le atua lo whae. O lava o le atua o le malamalama. O au ngā ruenga mamana ma au fuafuanga pa ia. O le pōli uli ma le pōngi sā. E mese foi o le malamalama mai lau fio. Lo malamalama le atua o le umato ala whai mai e nei aso fau. O mato maua le malosi fau o le ola fau. O mafau faunga fau. Le ngai fau lava lau fio lo mato utua. Whaftaita ma mo mea ma lava. E te leo tu lafo ina tai o lo utunu. Ia e mese Samoa atoa lo mato utamai. Whaftai te le lava mo mea uma. I lo le tu lafo ina tai o lo utunu. Ia e mese fo lo lato soifua mo mato maua file muai le nei tai au fau. Mato tutalo utamai ia fio maia lo nganga. I taito rua ina le usunga fono tai o Samoa. Ni fa pe nao na fa mana ina pelo fina ngalo. Ila latu to fam le uta. Awa lava se manuia o si o matu o tunu le li. Fa manuia tapo inga si o matu o tunu atoa le ngato Samoa nei o tunu mamao. A mata mai lava i maunga te tele. Si o lava i se o pito i titi le li. Fa mangalo lau Palemene. Tu mau mai lau nganga i lunga o Fonotaga a outa i tai. Se ia i ume umalava. Ile fasi silinga o lo veinga. O lo matou te talo lea. E la lava Jesu Keriso. Lo matou li imo lo matou faola. Amen. Kai. O te whasisilatu ua amtania nei tau manga al fono au whai tū la fono. Hoa i mai ia le soaswani a te mātou le pūpua ngā ua e lea o ngā leo le tanga mai tangata. Lea tua lava e whai ai mātou matoa. Wa o ia lava na te solia e ua whaasawa mai ai mātou. O ia lava lea na ia toi whangu lau tau soifua. Mo so mātou wola nei tai au fau. O le aso fau, ma le ola fau. Ua ma le fua mai ai le langi mamā, ma le soifua manuia. Le paia o le Palemene. Se vai atu le mamalu, o usu ngā fono e fia o le tino. O te whatalo whatuai tu langalo ia. Le fio mai o lau fionga le te tai o le malo, lau fionga le mai tai Palemia, lau fionga le sui Palemia ma le paia o le kapineta. Ia foi lau fionga le sui fonga fitalai. Ia fio lau fionga te tai le tuangai, lau fionga le sui te tai. E mesi o tō fionga i te tai fono komiti wha Palemene. Ma sui ma malu uma o le tātou Palemene. Whaftai le tua ina o tātou toi whai nei aso fau. Ma roso i fua manuia ma le langi e mamā. Le fio mai o whaurulunga, tanga ruenga, whalaptonga tu maoti o tātou malo. Ma roso i fua manuia. E ma malo le atunu o tātou mafuta whatasi, nei tai au whatalo whatu i lo o tau langi e mamā. Whatalo whatu fo i sila whafonga tapo i mai le atunu. E ngato Samoa nei whapea fo i so se tafa lo langi. Whatalo whatu lau Palemene i le nei tai au fau. Tapo i maia mo le manuia. Le ar whaiva o tātou maota nei aso. Ia ngale leile li i usu ngā whono uma. Whātua whā mai le langi lo o tō whina ngalo. Wa se ai o tāpua inga le tino o nei aso. Ai a siri ai se vi inga o le atua. Manuia le usu ngā whono, manuia tāpua i mai. A si o tātou watino. Ngā ruenga o le aso. I le longa, li pote komiti wha Palemene.
matali al malo mo mua pe por Palemene lu o tolu numero iwa surulua i poti al komiti o tula fontu mau tau tau whenga palota tau sanga ma tu whinga whaafawai pe por Palemene lu o tas numero fitsu lima ma le pe por Palemene lu o tasi lu o lua numero sfumare iwa i poti whal tau sanga ale ofisa tau si mawaenga mo tau sanga whal tupe lu o tasiva lu o male lu o tasi tasi pe por Palemene lu o fa lu o lima numero sfumare tasi tari al malo i le pe por Palemene lu o tolu numero iwa sfumare lua pe por Palemene lu o tolu lu o fa numero selau lu sfuono i poti al komiti tu la fontu mau tau tau whinga palota, tau sanga mo tu whinga whaafawai. I pe por Palemene lu o tolu, lu o wha numero fasu valu, ma le pe por Palemene lu o tolu, lu o wha numero selau mane lima. I poti whal tau sanga, ale ofisa, tau si mawaenga mo tau sanga whal tupe, lu o tasi, lu o lua, mane lu o tolu. Lua pui tasi, pe por Palemene, lu fa, lu lima, numero lus fulu. Tali al malo, il pe por Palemene, lu tolu, lu fa, numero selau, lu sumleono. Felafo inga fa awau, aso fono lona lua. E tolpota manga le fono afa tu la fono, le aso fono nafi, lo tu lai mai le fionga sus fono, mo fa saleanga, numero lima, mo semtau pui toi wha manino. Ia, ia manaturu na fuae, au pia na watu pia se psoaswani. Ia, o tonu o tatou tula fontu mau le whatangai nai o na whaeloa se suafa o se whaipuri. Ia o lava o na tatou o pia i tūlanga mamalu o suafa o tatou i tū malo na whitwhilia mai tatou maota. Lala foi lea wa tele foi le vesi i nā iaso tūna i atu ia ona o le whao ngā o suafa mamalu tupu mai e o le tunu. Lea wa iei se manatu no fua tātou fo i tātou tula fontu mau e mamalu e fo i tātou Palemene. O le whao ngā pea o tātou i tūmalo ia na whiriwhiria i tātou ia a walawa o tātou fono ina ia pui mai ai lea fia o suafa o ainga ia o loo whapere iei i o tātou ainga. Me lea o le pasisilanga lea nufoa, tātou o tātou tūla fontu mau, o na mamalu ele o tātou ngā ruenga. Ia, o le apanoa le sui mai whaasale anga numero 5. Lau fionga le Fonotaga. Ia, Maria, o le ale taupu, sui mai whaleata numero. Pa? O le tanga solonga luenga o tātou fono nei tai au ia, whaftai mo o tātou talo a mata ni tai au o le mta upu lau fionga. Ona o tātou hensat ma wha maunga o tātou Palemene. O lo le tū lau e walu se lau iwa sumas ma le walu se lau iwa tasi. Le o lo o no kua umi e le eisa o papatalanga pa pea e lo tūla i atu. E ko si sina ma koe play i foka ko me po i onga le tautalanga le. Ngumela walu i wakasi o kako hensat le wau mai. Le tu mai e lo o ingoa o ale vena aude. Amal mole lo fionga pe si tūna e fia whasao tato whamamonga tato fono. Le tu lau le hensat walu i wakasi. Ia pauna si mea lau fionga. Bore le la sisi la efe lau tusi o na te whaelo atu le lau fionga. Aftai. Ia, stai mi lumana. Tu le mai le sui whasale anga numero 5. Mamoli le whaftai lau fionga le Fonotaga, la manoa ni suis fono. E ni ta au e whatalo whatu, whawhelo i atu, le paia maulunga nei maota, i un tūlanga whalupe. Ia, thio lau fionga le Fonotaga. Ia, tio foi lau fionga i le tamaitai Palemene. Lau fionga le sui Palemene, mano malu, to a inga ka peneta. Ia, i le tu o le maru le fio lau fionga le taitai. Lau fionga sui taitai. Ia, ma le to telo le nei tu o le nei maota. Pa malo.
ngā lulu i di nei vai asu fono. Ia moli fo i whaafitai le vi inga ma le whaafitai wa umana mō lo tātua tua nei tā au i lau whionga le whaafitalai. Ai o toe tula ia tulava lau whionga le whaafitalai o na moli le whaafitai le ono mta upu sa o tula ia tuai le aso nafi. Ono o matanga o fie fo i le ava no sau no fo i le a whionga le tai o nei tū. Ono le ngasi fo i sa whianga e mo le nei ainga le tele o tau sanga. Le ana whaamanino e ana nafi e le whionga fo i le tai o nei tū, le tūlanga lea lea na umi o tau whaasoa estete a whanua ainga. O nei mafua mai le tele o estete e leise uti. Yo mafua anga lea lau o whionga wala i ono manatu. E toi fia mau atu ase a wanoa. Ono le estete lea e yele uti. Le o tōsi sina mai na mata o pa e lea ua e le whala matantau le loa upo le uti. O le mafua anga la le na mafua ai na o toi tula i atu ngolo whaalo alu lava. Ina ia toi te talo atu lava e lau whionga te mai tai Palemene ma ono nei mata upu. A feiva se lau varsu mal fitu na o ai the commission of the land commission mata upu nei. Ma rejected ma ia land commission le. Ono nisi o hoi la tō manatu. E li liu o la tō ingoa ia le whanua nei. Al whanua nei. O leo ma rejected mai. Ono o whanua o le freehold land. O mai le hafi eiva se lau viva su mal wha. Toi maua la wanoa o toi wha sa lau. Mo o mai lor suri. Ma wha pēo na ahui nā tūloa ia pepa Samoa mia. Pepa whanau o long tua e olo whanua. Suri mai ai. Passport, pepa maliu. E o le wili. Tu inatu. Nā no a tono mta upure sau no ai lo whionga o na sa uta ua ia. Le whionga vo. Nā no uta ua. E ora whionga le taimi o. O tūla mai le whionga ia tu e vea mamingsta. I le lua whi ma le varu na o i ele mta upure nei. O i la na wha tonu ai le whionga le mingsta. Ia levo i sa wha ururu na taimi le ia te o tusi le ala o whionga. Ta pena ia le tusi le ape lo ia sili. Wa o natu. Ina ia alo mta upu tu la fono la o whionga. E la e o mali taimi. Ia la o whionga le sui mamalu se i wha pese tala no fua. Ia, o leo te loa ua maamalama fo le Palemene ma le maota i lou le meo o whaafina roina e lau whionga le sui mamalu e mese o estete si o ainga. Ia, a wei ei fo le puipuinga ma le no fua. Ia, e le anga e lofa fo i whaafonga mai e si o ainga ma le tuno. Ai, o leo a le whaafonga atu le whionga le sui Palemene. Ia, ma le mtanga ruenga. O le a taun wha isa ngā ruenga. Ia o le o te pui lava e tatou ngā ruenga o lo tatou talnoina. Ia ona o ngā ruenga le mta ngā ruenga i le lipoti pia na whatalnoina i ngolo lo fono. A whai eintu lang whapena ia o lo awa noa lava le tatou ofisa o lo awa noa fo le whionga sui Palemene. Ia e wha mai eintu lang whapea o le tatou talnoi tono le maota. Ia e lo whaatu le ta upu. E le maua i neire fo o le mele te whirangalo ia. A e maua le ile mtanga ruenga ia fa pe fo sui Palemene lo fito tonu ia ile mtanga ruenga so so nia tu le sui mar ia fa ftai lo fio te lai nga le sa ka wo ngo ia ali se tu atu la no la le sa ta wo so fo sui mar si umu ia le fa fo mai lo fio sui mar sa fa tai mo la no o le sa me ne ia tu langa tatu tu la fon tu mau ia o ta le swafa ka ule kumalo e ui ole, ia, e mongi le whionga le li whai pule. Tūlanga lea sa o mai ei le ofise le vai tau. E sa o tau pole wha pepe o pēa ka wha tonu iei iei, i le stete lea. Ai moni, o le teimi lawa lea sa abe ei le whautuanga. Le mtanga luenga i nea whatino, tūlanga i nea whawhaingo fie. Mo lea tunu o loo tau mia, la tua ia i nei estete tele yo fanu lo afia sa fa tu ina la le pulega ina ia ba ba il tu la fono o se tu la fono fa ingo fiai ona fa ma pe ia estete ia no lo
wa mata na umat wa obal te se lau ia tau sanga o tatia nei estet la maliliwat mani ni fiat wa ia e toto o la to monia ya ngaba inei estet la lo fianga tu lai tuai e moni le sauna gal sui o levan tom fai mai ya tonga la mostali la mai pa sila la fianga le di minsta wa is tu la fono fa ngo fi ai ia ba ai nei el lo fa lo alo va ftai ia si tu lo fianga e salo e fianga te tele le tu lo sa ole me fulna no tu le tu el nafi fa tu manatu fo le tato malo tu a fengata tu la fono io lo nei on fa tino il melea ai paua si au fa poponga tu mta pule nei o le laki o mta pule nei on le tato office mavanga ana fa pe se office lo ia o le ia maskupe la ko mage ko lo no winga le wa lu ma tongi no o tongi o lo ia o le mevola lai mo meo o esteti nei o meo na toso o le meo ia e wale wa lu o ma le fa foenga ngalu tongi na mane o le se mea la to e maua la to o mai o suli e tonu vai vaina le estet o le tu lalo na tau tele ai la o mata watu o lo popole o le tuai e o mane o le sala to memo ai te le fautuanga ile ile mta po la ofenga sui manu mai fa sala ma lima yo ti lo la mo tu va ve se tali o lo mta po le fa fonga tu le fionga sui pa mi man tanga wen ya ia mo moli le fa ftai la ofenga fo ftai sa lo la you stai fo nei sui fono me o to fa e la ofenga ai pe o le nganga na lai no abatu le mta ona pe ano fa ya to polenga e fai wa tele le au mali di val au le tua le ai nga yang tonu le state ya wo fo ya wili ne wa matana le lo ya upole o le wili a tonu fa ftai la ofionga su pale me la ofionga tola ya a tonu e se taibi mo se va no ta fe lo ai to fa ma ma le ta po mo lo fa la ma no el fono la ofionga fo ftai ai ya e nga fu ya le te mi ko su ma lu e fa nga mai fu nai me nga le ai nga wa lu nai ya e fa tai o le o ma lo fi ngalo ya o me la va fa in fatino ya ya tato wala pe tato nga luenga ya le o la fo le fio su pa mia ma tanga luenga ma lo fa tai ya pe ese si fi ngalo tato ripoti tato morto ya o mai tawatu ya o le o e se si fina ngalo tato ya la fotu ia lo fenga te telefono a malo fa ftai lo fionga fon ftalai fa ftai fo mo le taulanga si ti le nei tai au lo tato tai sili le langi fa fo sia mai le malo si ole Palemene le nei tai au fa talo fa tu lo fionga te tai o malo fionga Palemene ma lo kapineta ia whatalo whatu fo lai tu on mota lau fionga te tai o le tu ngai ma sui te tai ia ma malu fo yo sui fono lai tu on mota whatalo whatu fo I whaulunga mtanga luenga al malo mwhala po tonga tu moti whatalo whatu fo lai tu on mota pa I ore atunu o tato fono le nei aso ma mori mawina ta urmanga al Palemene le nei aso Samoa poto ia mai se fo iso Samoa fa fonga mai I peau ngalu fasalalaunga ya le fa ngaloinga patalo fatu lo fionga le malo ma le masiof lo to sa se to fo yo su yo fono su to fia mo to fatua le tu vai o tala le lei le nei taiau vi le li la fa ngalo to fia le tua foi mais fam talanga lo fionga fong talai tu sa yo fina ngalo masui na sa no I le lipoti le nei o ile official le tausi ma vaenga wa I ole upenga o fina ngalo ma te fono nei li poti nei
mai manatu foi ia ua whātupu manatu foi mo le anga I luma wai le whaingo fien tanga ruenga nei. Ua u whamawina e lima suis fono mauta na whaalia finangalo. Mai o finangalo a noa tele ua tu ina mai le lipoti nei o tausanga. I le sui mua mua na sao noa o vai maunga tas. Na ia fsiringi aere mafua anga o le mamao I tu o lipoti e ta ua tu le fautuanga. Peo na ia le tausanga whare tupe lua o ta siono lua o ta sifitu. Lua o ta sifitu, lua o ta sivaru, ma le lua o ta sivaru. I le lua o ta siva. Sa o le leo lo avatu I tono lipoti tausanga I o tatu talnoinga. O lipoti nei. O lipoti I tua atu o le pae inga nei. Mai I le whaatono folau ai ma le sa I le linga al komiti. O lipoti nei o umana talanoinga le maota. Ai o loo whaatali tali ale malo e tu ina mai lipoti whaatausanga lea. Ai peitai ina uala lata o le awha ama apel Palemene o le pae inga luafis funma le ono. Ele nati o loo iaila le lafo. O le lafo la na e mawhai ai o na o lipoti umana o mai Palemene nei ma avea ma pepa Palemene nei. Lafo la na me whaina lave ina umai lipoti ia. A le sa o lipoti ia sa whaatala no inga I komiti o le pae inga le na. A o lea lai whaatali iai le pae inga nei ina ia o mai ni ala tau a tadi le malo tulanga na o le tadi manino le vaenga le lona winga le lafu na fatuina ai le I taua ai le fata aper Palemene le lai mafuai li poti o lona winga o mangalo o mai lalo le lafu le malo se le lafu o le tun sa no komite winga I sui e le isaini o le nisi sui e le isaini nisi li poti e fa malo fa tai mai mauti no o le sui nei e masani ona la ngam ta upu nei mo le sila fia I le sui usfono vai maunga na fsiringia. O le komiti nei msalo o au sina ia o le Palemene nei e le komiti nei o le tula fono tu maumtau tau whainga palota mtau sanga wha vai. O soifua o sui usfono nei. Vai taimi ia i eile si sui le komiti e matua ngase lava tau sa irin. O na tu ina mai leo le tusi wha mawai a tiau tei fono. Mai al na sui ma o foi lona sui ia ai o mai foi leisi fa ma vai nga leisi foi sui ele nga tia ma le tulanga na o le o uma na ia sui sui fono nei i le tulanga wa ia ia o le mta upu ale o le saini ia fa ma lu wat on o le aso muli ale o la tu e saini lipot ia a o le pa au mai lava sa fa nga lu nga fa ui o le ia lu tu mon ma wina pe lipot tinta total no inga la songa fu tua malo lo sia footnote nga va tu ia lalo ile sui usfono ele saini ma le vaenga fo na faftai le sui foi ia lo fionga fong ftalai lo utulanga fa tai fono le amatua fa malo sia tulanga le ma ele mfai fo na talia se sui usfono e mai sanga e fai se footnote ai le o mai san tu singalo ia ma tulanga na natu tele ai ta ua tele mo fa malo sia tatu tula fono tu mau I le sui o ala tau sifo na ia ta uai pe o le ase va ai mamao ale mtanga luenga ma le ofisa o tau si mawai. Pe a whaia o le whaalo tu lou ngangana nei whaatama se tala. Pe a whai lava o le limas fu tau sanga o lo tau sa ilia sulimonia o le ona a seta ia po estete nei. Ia elena tia o le telo fina ngalo suis fonon whaalia e tau tua se tu la fono. Tau tua se tu la fono. O na le mtanga luenga le nei ma le ofisa o tau si mawai. E matua isa ili ale moni ma le whaamaoni o sulimonia ia o le ua tu malo. E amuli tu lo ani o tango fiel whaamsnonga. E mwhainto e pili suafa po le a le vaenga lea. E tatau ana final whaiunga o sulimonia ia ala toule a seta lea. Ma le whaalo alolona winga. Ia e mana o mia stu la fono. O le whaafonga atu minsta e o le tanga luenga lea. I le tulanga I le tusal saunoanga le tai o le tuangai. Ia o te masalo e tutusal lei ma le saunoanga whasale le anga numele lima. O se whautuanga lava I se tula fono ina ia manino ai. E maa io a seta a le o tu malo. Ai mai se lava I le tulanga le o le iai o se wili. Pe foi ona iai tulanga iai ia te tau ana wha a totongi mo mua ai tā lafua le o lo
wala au ai le tua ia ona fai le o le whaasoa e fua I lunga o ai inga ale wili na fai ia a o tūlanga uma nei ma le mai o io le lei ina ia fou ma se tūla fono ina ia manino le lei vai liu ia I le anga I luma ia o le whaafai ngofia fo le lo ofisa o tausi mawaenga ia o le tūlanga le o utari e toi tu sar fina whaaftai te le mo fautuanga ma o se tūlanga fo o te tau o na tātou o iai o na tupu pea e mo fo la whaaftai mtanga luenga ia le ono sa ia pea pe fo na saunoa le sui o whaasale le angai lana ia fo imta upo ia whaamalu atu salo lewa saunoa le fionga le fonga fitalai ia o stula fonoa a leo lea ia o lo avanoa fo le whaamisnonga sa ili ai la mi o tonu suli e te tau ona ave I whaamanuianga ia mole la whaaftai fionga sui o sfono na saunoa le imta upo ia lo whangia le pa I o le mamadu o Palemene ne ia solana fonosu pamanuia le tua lo fionga le fonga fitalai whaaftai mo lo avanoa Ano, whaatai saunoa lau whonga te fono. Ia tono leo saunoa manino te fono. Ia leo whaonga aina whautuanga le pa ia le. Mamaru mota, ua lava le ngai lumo tātou ngā ruenga. Whaatai hui mo whautuanga. Ia e mese le, ia le wha mausali ina pea ma ia awa ia tātou ngā ruenga whai le tātou Palemene. Me lea malo whaatai lau whonga te fono. Ia o tapa lau whionga le sui Palemia, lau whionga le minsta, mo se talfui tau nisi whiong tau pulanga, paloa. Ia, whatala whatu I lau whionga I le whonga whitalai. Au te whapai e te fōi le whatala whatu le paia o le Palemene Samoa. Le whio atu le whionga te maitai Palemia, pia fōi le kāpeneta. Fiole, na fionga le sui o le tai o le tua ngai, e whapea fwoti sui tai o le tua ngai, sui mamalo umo le Palemene. E le vaia fwoi le whala oto le fwoi, whatesi mai nisi o tamali I ma whailaunga o le atunu mpuna o. Ia, ni nei tai au, whapea fwoi le malu mai o ofisili ma pulenga o whala puputonga le malo. Ia, mo li atu le whatalo whai nei tai au, whapea fwoi le alatai mai o le tātou whailau tusi o le tātou whono. Ia, whapea fwoi na whatala whatu I le tāpua inga Samoa. Ia, o mo mairi nei a Fonotaga I le so, ma lo le soifua mo le langi mama. E vele nei avanoa o te mo le atuai le nganga whaafitai I le taitei whono o le komiti wha Palemene. Ia, tu sai fwoi ma tāpenanga e meise o le iloina o le nei ripoti. O le nganga ia o le nganga whaafitai, ia ona o whautuanga o tuina mai, e sui mamalu na sausau doa e tusai mo le nei ripoti, ia mo li atu le nganga whaafitai, ia atonu le au le a whaamawina tulanga uma o tima inga, ia wale, whaalei o le au unanga le nei matanga luenga. O tulanga pēna tali atu le tatu malo, Ia tūlanga masani lava, o tūlanga lava o le awiwi ne ia manino, ia tūlanga I tāpena mai ei ripoti, ma atangi ai tūlanga o le aunanga, ma le whaatinonga o ngā ruenga, ia manino tūlanga ausia. Ia, o la watu se whaamatalanga pupu, ia tu sai ma whina ngalo fōi te whaalia, ia ai whaafitai tele bo le tūlanga lea, pei lava o na saunoa le taitai ri tua ngai anafi. Manino le lana forsanga tu sai fōi matulanga o lo o iai le tātou tu la fono. Le fōi o umana saunoa le taitai fono le komiti wha Palemene. E pei lava o tūlanga ia o lo anga I uma iai saunoanga ia ma fesili fōi o lo tuina mai. O le ase tāpedanga I le tūlanga o tu la fono. Mo sila fia o le nei ofisa, e lima taitainga le ofisa o le tausi mawaenga, iala uma o le tūla fono, ma I le mawhai I la tau o na whaatino nisi iala ese mai, o te langona le ia whinangalo o tuina mai, ono le tūlanga fōilele o le umi o na toso o mata upu. Ai whamaluru atu, ono o ala le tūla fono o lo ta oto ai nei, e tau lava e le tausi mawaenga ma le ofisa, ona muli ta ia umalo le tula fono e langona fo e lo tangata e lo langona fo e lo tangata ni so mata upu o atu lo ofisa
ai e le se me mwhaina o whaia ona e tau lava ona ngai le tausima vaenga i tūlanga o le tūla whonu. Ia, o Vasili ni tui na mai, ia pe me whai ona whai ni whai unga. Pe ai se au o whainga taai ona whai se whai unga. Pe iai lava sesi au wala wha le tūla whonu. Ia o le fo ina saunoa le sui o le pā, i le wha Samoa, ona o tūlanga fo i e pe o tātou tūla whonu. O tūla whonu lava e lima taitaina i tūla whonu o New Zealand ma Australia ma isi atunu. Mai pe o le nganga o le wha viside mai o le sui se whonu le pā. Se tūlanga fo i le tatea ngā iai i le tātou lava i a wha Samoa ma tūlanga i tono Samoa. Iai ni awala e mwhai ona so ala pule ma wha tino ni whai unga. O le tūla whono, ia lea wa whailo manino mai lava e le tausima vaenga. Wa mahea ona tuina atu ia whaatodunga o ngā luenga tala whea ngai i le komisio le toe fuata inga o tūla whono Samoa. Na ia toe ilo le tūlanga o le tūla whono. Ni mwhai ona whaatino ni vaenga o le tūla whono i le vaenga tala whea ngai e tūsai ma talusanga o tuina mai. E ila le manatu ia wa toe o se le toe mamau ia ona maua lea o se tali o le nei ma taupu o le si vaenga o lo titilo ia i le tausi ma vaenga ia me se fo le komiti o le toe fuata inga o tūla whono Samoa o le tūlanga fo le o le taimi nga ia yeise taimi e wha mutai ia pe le toe wha au ai fo i di tūlanga o ni claims ia po talo sanga fo i ewa mo leva ona toso ia o la a tili au na te le wha le tonu ma tele ai ngā ruenga a le tausi mawaenga ia ai o loo whaatali i nei a inga i se whai unga pe o le tūlanga lea foina au mai manino lava i sui malu i le asoana nafi mana i le tai au ia o lea wā ngai tonu lava ia i le ofisa o le tausi mawaenga na ia teu le tūlanga o le tūla whono i se ngā ruenga tū whaatasi ma le komisi o le toi foto ino o tūla whono. Ia peo se whaaba mangalea au te loa manino le Palemene ma malu le nei tai au i le tūlanga tonu lava i tauno tātou wanga iai. Ia mo le tuaile nganga o le whawhitai la o fionga le whawhitalai. Ia mai se fo i sui ma malu uma lava i whautuanga sa atu ina mai. Ia wa whaamawina, ia ai tātou tūri luma le tūlanga o le tātou teunga o le tūla whono. Hei tūri loa, ia te loa o le toi mau, ia ona toi au mai fo i le tono le maota ni suinga fau. Ia ana nei tūla e mo le atu le nganga whawhitai, ono sa mātou a wanoa. Ia whamanua pēr e atu e lau whionga le whawhitalai. Ia mai se fo i sui malu umo le Palemene, ia vai lua tutusa so tātou manuia mai le tua, ia manuia le whono i le so whawhitai. Malo, sa no la opción le sui Palemia, e por opción por minsta fito tonu ia le tatom tanga luenga o le tausima vaenga. Mira malo whawhitai, ia le ho tali finangalo la opción sui me fasala número 5, ia le uta pena tatu tula fono. Mira ia malo whawhitai. Ia tu le mea la opción le te fono mo lafo. Lo fiong al fong talai te fa tu le lafo. Ina ia wha maonia whona o aoli po te lua le nei komiti pe ona iloina mua. Pe Palemene lua o lua tolu nu me la iwas fu male lua. Male lua pe Palemene lua o tolu lua o wha nu me la se lau luas fu male on. Lua, el sui mai faleata numero tasi, sui mai ana lofi numero tasi, ia wha pia fo inga fu maunga numero lua. Sili po la fa maunia lafo o e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu le mero fionga sui Palemia mo lafo, li potil malo. Lau fionga le whawhitalai o te whātū le lafo, ina ia wha maunia e le whona au, tali le malo i whautuanga le komiti o tū la whono tū mau, ma tau pu tau whainga pālota, talusanga, ma tō whinga whale whawai. Halua, fionga minsta o tupe, da pe ho minsta o sio manga. Sili po la fa maunia le lafo o e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe.
tātou ripoti tolu. Ili taio nei a ole lona iwa o tātou ripoti. Pepa o Palemene, mole a tātou te se atu le tātou ripoti lea. Maruru atu le sui o Holeata number 4. O leo maua mai whaasaonga o le tūlau lea e maruru atu I lau whionga le sui mamaru. Sa o le leile sa unuanga e whaatamala leo whinga ruenga le whaamawina o tūlanga lea. O sa unuanga lea o sa unuanga a le sui o Holeata number 2. E leo sa o Holeata number 4. Whaamaru atu ai lau whionga sui mamaru le ngamtua ia whaamaru atu tūlanga lea. Whaftai lau whionga. Te lia mai whaftai whionga. Tai. Pepa Palemene, lua toru, lua wha, numera valsu valu, li poti al komiti al vaenga tau le whawharoai. I le pepa Palemene, lua toru, lua wha, numera whasu 5, li poti whatausanga al pulenga, o whailonga matu spasi tau aloa Samoa, mo tausanga whaltupe lua tasi, lua. Toru puitasi, pepa Palemene lua wha, lua 5, numero 10 Tali al malo pepa Palemene, lua toru, lua wha, numero 10 Wha. Pepa Palemene lua toru, lua wha, numero selau toru fitu. Li poti al komiti al vaenga tau le whawharoai, I le pepa Palemene lua toru, lua wha, numero 1 fitu. Li poti whaltausanga ale investea o Samoa, mo tausanga whaltupe, lua toru. Whapupitasi, pepa Palemene lua wha, lua 5, numero 2 wha, tari al malo pepa Palemene lua toru, lua wha, numero selau toru fitu. 5. Pepa Palemene lua toru, lua wha, numero selau fasfulu, li poti al komiti al vaenga tau le whawharoai, I le pepa Palemene lua toru, lua wha, numero 10 Li poti whaltausanga tanga luenga wa onga, ta longa maanganuu, mo le tausanga whaltupe lua toru. 5 puipitasi, pepa Palemene lua wha, lua 5, numero 5 fitu. Tari al malo le pepa Palemene lua toru, lua wha, numero selau fasfulu. Tu le mero whenga te telefono, komiti al vaenga tau le whawharoai, lau to whaale. Oi, a maru atu. Lau whenga te telefono, a maru atu. Aftai lau whionga le whangtalai. Bo tula ia tu le whalalo tele. E whātū le lafo. Nei e whautangia le whono au whaitu la whono li poti e tolu. A le komiti o le tau whawhialoa I lo tui nā tuai msai di ringa ma whautuanga mai ngā whono. Ala lawa. Alua, ele sui malu, mai vai maunga numero 2 whapea foi, le sui mai a analofi numero tasi. Siri para whapaunia lafo, o e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O tapala o whionga le mista o aonga manu. Nau a whionga e whangwhetalai, o te whaatū le lafo, ina ia whautangia le whono au, tali le malo I whautuanga le komiti o vaenga tau le whawhialoa. Alua, whionga mista o le sisiomanga, Wapea le minsta o sotainga, wapea le minsta o whātoanga. Siri para whamaunia lafo, o e whinangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai a whautangia whono au, li poti al komiti e peona o whailo atu ma, wapea fo Italia le malo. Ia, o le avanoa nei mo stasio, sus whona fia sao noa, e nei li poti e tolu. Ma le ngang whailoano. Ia, tu le mai su te tai o le tuangai? Tai lau whionga le whangwhitalai. Whatalo whātu I lau whionga I whapea fwoi le whionga le Palemene ma lai tu o le manu. Ia, whapea fwoi nei tu o le mawata le whio atu le whionga le tai o le tuangai.
ia masui malu uma. Ia mataupu e matau atu mataupu o ripoti umane tolu e angalawa I tūlanga tau aonga. Ia lela la anga ia tuainai manatu. Ia matatuai ia se talanoa I nei foi ripoti whātausanga. O tūlanga le ripoti o le SQA, o le Samoa Qualifications Authority. O loa mai pea ia le fasili po le atungalunga fo ile o le alo ia o tātou whailonga. Whailonga NUS ia tunu I whafo. A me se lava Australia ma New Zealand. Ia wale mātau atu li poti whatausanga nei o tausanga I lua whe lusfun ma tasi ma lusfun ma le lua. A fasili po lasi tūlanga le tamai a wae. O le māua atu li poti nei. Ia matadi ala malo. O lo whanga solo I nawa I tau. Lo wha solo pea whiutanga inga. I le wā o le tātou SQA ia wha pea fo ia a authorities I New Zealand. Ia ma Australia. Ia whaftai o telo isi whalapo pitonga o le tātou whaitūlangi. Ia o lea ua taria tātou ma avea ma sui awai e tūlanga le alo ia ina o tātou whailonga ia e peye matau atu. New Zealand ma Australia. O lo whapenao na I lava se whaingatā e isa tātou whailonga ia pasi ma le NUS. Ia mnai professions pasalo peia e ai foi ma le nursing. Whailonga leo le tausoifua. Awa atu New Zealand. Ia mna mia toi whai o isi awa onga, ma toi a onga. Mele fsiri atuai, le fionga tai fono, tai komiti, e whaperoela o fionga minsta. Le ase tūlanga iai a po le ale mafuanga wala ina tuai. O na alo ia e tātou whailonga. Ia tunu ia. O na e tāua tele, e le tau o na mai lunga masitia le tūlanga o le standard o tātou wawa o ngai Samoa nei. Ina i tutu sa mai atunu. Wa tūlanga tāua lea mo tātou whailonga ia. Se lava la tōu o lo whapenao na maua ngā luengai. Ia tunu na. Ia peo fo e nisi mo awa onga pe to e si tia tūlanga o lato whailonga. Ia taua na ia se tūlanga whapena lo ia mamana ia. O le vaenga le SQA. Ia ona e fo ia lo iai tātou whiaringa whawao malo. Matunu ia pe o Pesa Plus. O lo au fia e fo I tūlanga ia. O whiutanga inga. Ina ia lo ia tātou whailonga. O le aonga ia ma o onga I tono le tunu, mo se atunu. Se tūlanga tāua tele lea, mo whanau, mai se whanau iti. Wa ale lei o na awa oina ia tupulanga ma tangata se atunu. Ia o le awala le si tia I fo I tūlanga tamau ainga, o la to fo I tamau ainga ma tūlanga si tia tūlanga soifuanga. I se tūlanga le lei. Ia ma se atunu le leilon tamau ainga ma leita ona ia o ina lei o lato tangata mele monitu fa malo ona ia le te le foi senga luenga le lei o lo fatino le tato sector le education sector le NUS ia fa pe foi el tato mtanga luenga wa onga ai o le fautuanga na ia fina upea ma si tia tūlanga o tato wa onga le foi lo mai le ta upulava lea lo mai tau sanga uma le compulsory education se si silane lo fionga le minsta e tūlanga le fa malo sia fa na witi o a onga ia le po mala le si le fia tele ona I fa na wi fa tau o loa so fa tau mo me o loa I lunga o tele me sa tono taulanga ia pe folinga mai le o ni a onga ia se to si silane le phone ta upu ai pe o mele ma fueno pa I tūlanga le ona pe ola mata o loa wa fa tupula ia ma si pe lunga le fa numera no winga te le nga luanga taun fai mele taun ti tiro tato fa fa vai manisi tu langa so soani mo fa na wa onga ta u tele la to ona o le onga o lo tele so soani o tato fono fa vai ele tu langa le tongi nga pili
mai se lava la lunga le level le o le NUS ma me o a o ngai ai lunga atu o kolisi ia se tūlanga tāua tele lea mai le leile telefo ilea so soani mo tātou whanau o loa o ngai le tertiary level mai te taua na ave i ere so soani paua lea la wa fionga i le minsta o le poroketi lea fon whawai se sisilane o nei e leo e se whainga whawai e lan te sia umaia mo fon whawai ma la tō whainga ia tongi ngō pidi o tamitia o ngale NUS o isi fon whawai tongi ato alpidi o isi fon whawai varusful pasene tongi ele fon whawai lusful pasene tongi ele ainga por tamitia onga o isi fon whawai fitusful pasene i o isi fon whawai limasful pasene o isi fon whawai na limase lau tāla ia anulo tamitia e su ele si ai se sila pe tauna vava ai se whainga whawai mo le tūlanga ina ia lan tasia uma so soani mo tamaiti uma le tunu ai wa le foi le tūlanga skosipi o le mo skosipi al malo e pe la le vai skosipi pe e fa tau va o te tau sa ia o i tato fon fa vai me so soani na tu i ia pe le se whainga fa tau va o fa iai le si mea pe e fōlinga mai a te tongi o le pini ia ua matauina ista miti pe o fa tala le ile tūlanga leo le au le ua pena tongi o pini na o la ia ai umaene tausanga i le papasi e te tau nei se whainga fōle ina ia una ia ai ma fina finau ma songsonga e tūlanga ina ia pasi umala tomta upu o lo whapena ona ave i tātou onga nei o tūlanga na e pe ona utano atuai o le si tūlanga na wa fionga mista. Pe le si sila tātou malo so soani mo ni private education providers. Mo meo whaara po tonga e tūma oti. E una ia e ni si tūlanga fo i o mtawha ioi po ni skills. Po ni matata. I tua e fio anga manu i tua. Uporu msawai. E whaongai mo meo ho so nuu. I pe whaonga voi whale a onga tūlanga lua ma a onga korisi. I taimi foi e leo whaonga ina i tamaiti a onga po a onga whaafiafi. Ia whapenao na ave i tua i tūlanga taua o onga. Po rea lava i e ni tūlanga o skills SS. Po ni mtata. Ina ia maua fo i la tōro i tua lea tunu. Ia whioanga i tua ma isi o tātou motu. Ia tūlanga leo le whamanuianga leo onga. E le o AVC ara mta upu lea lo mai pe i tausanga uma. Le lava whaiao. E le se mta ufou. Ai pawar mea wala ino pa i tūlanga lea lawa whionga al minsta. O na matawina. Pe o lea whaatupura ia. E le o whaititia lea whaatupura ia. Sa e fui whainga sa whaisi vai tau se isi silani. O la tō fui o whaiao nga masesia o nga retire. Ala e lava lo maua le malosi, ma ngā whatia. E whaawau ngā luenga. Toi mai la toi whawhai ngā luenga, pā whapeo. La lava maua le malosi. E na ia soswani tātou tūlanga whawhita auri lelo tūlai mai pēo. Le lava o whaiaonga. I tono tātou waonga. Ia, la tōu nao whaiaonga ua leo toi whaiaonga. Ia e lo matawina. O lo i lava lea tunga lunga lea lo a mai neidi poti ona tūlanga hoi leo tātou ngā luenga whawai taimi la pe tele isi leo i whafo ua iaini whaiaonga i wa pe fo isi professions tau si so i fua o mbo meo leo ai uma isi mau o e ire i ngā luenga i whawai taimi ala matanga mai male a fua ina mai o lepo kalame o le leipa mobility. Onda o leo te tano au sau iai le taimin tau a matai po kalame ia. Po kalame ia mo unskilled workers. Mo laborers fo ia. Pei o leo a mata watu. Pei fo linga mai o tala i tua. O watu ai ma skill professions fo ia mo meo tangata iai mo skills. No winga. O le la pe i tautula i mail whawhitau li lea. E si sira na wa fionga, po la se whainga. A pe o iai fo i se whainga whawai.
Si tau wha Palemene ai la ia vaenga ia. Ena ia isi nofo. Ia isi la e lava na o le vanga fo ia ansiki o le prese o i whafoi. I whaatino ngā luenga ia. Ia peo nei manatu ia lau fionga i le fonga whitalai. Ia e tanoa tua i tato li poti ia o mata upu tau a onga. E whaftai mo le avanoa. Alo, whaftai. Ia. Ngai e wha ngai na tai me sui te tai le tua ngai. Whasau mai nai me o lo mawhafo ia. E lo tono li poti. Ia e manai o whautuanga lava mo le ngai loma. Whaftai. Ia, maua le avanoa. Ia turai mai le sui o ana alofi numero 2. Whaftai lau whionga te whongwhetarai moli. Avanoa le nei fwoi usunga whono. Whaatana whaatu lau whionga moli. Tei te ingo le tātou ngā ruenga wale nei fwoi mai aso, moli nei aso. Langona hoi mawhan whana le tatalo le tai au. Pao Sofia fwoi mo ngā ruanga i nganga o le li. Ono le malos. Wale te ingo le tātou Fonotaga. Ia. A whilo at fwoi i o le tunu. Tā poi mai. Ia, awa Samoa ma. Mata mai lava i. Maunga te tele se iau o lava i. Whanau. E fwoi pa i o le mauta i le fionga le tamaitai Palemene ma le palo le kapeneta. Ia. Fwoi le. Tai o le tua ngai ma. Malu le usunga whono le nei tai au. Masi fwoi le. Pa i mawalunga o tupu mai a le tunu o wale. Senga o tai ma whaulunga ma tā ngā ruenga. Masi fwoi o tātou tunu o mwhai o tātou mafuta ma whaatasi le tai au. Ma lor soifua, ma lor malanga manuia, wale nei no hafe, luasful ma le lima o tausanga. Au fionga o le ifaya sa umanatu tūlanga o le tātou ni poti. Ia, le ei wha malu watu i lau fionga. Le lama tātou tu watu e wha lua ia lafo se a mātou tei whono wā mātou li poti o te. Ia, la ati sila i oma o, ia, te le wai mai nei. Ia, le ai mua. Wha maru watu, ia. Ai. Ia, ai o ngore pau, ai o ngore pau o la e ringi kai au o le, ia, o le le. Aftai a whamna tu mai. Mori langa whaftai e komiti e usa maripoti. A lewa mai umaripoti nei tolu. E ala fwoi e mai la fionga le minsta. Tonu iai a ngā ruenga komiti. Ia mai samata ngā ruenga wa onga. E lango ina le nei sui ia le tūlanga o le ripoti lea le o whailonga tawaloa ma tusmas a le tunu. Ma le nganga fwoi lea o le manatu sai ai. O le ua sauno fwoi le stasio sui na fionga sui taita. O le amana ia o tātou tuspasi a tunu i fafu. O ai moni lava o le tau mo fai ngā whanau. Ia pe o mea lama lea sa tu i sa iai fo tono nei komiti. Teimi o sola. Ia o siri lama lea sa tu loa ai. Le asef so soani petai ia leo mai tau atu. Tali ale malo ia o le nganga whaafitai lea ia tūlanga. Tau mo fai ngai le fai ngofia fo. O le mea siri a o le tau mo fai e sa ili a manoa. Le mo le nganga whaafitai komiti. Ia me si fo i o le malo le ripoti le ale tātou universite ma le mtanga luenga wao e ana i vaenga ia o te fia tala noa iai vai moni le le ia mea lea au lesi tamae e a fia tele mea ia o mea o ngā tamiti mo ai e ia ma internal assessment a tamiti e tufat e vai ala tau mea o ngā whaasa moa. Yo, awa tu le whanau mana tu mea onga la fionga fofintalai ma le malu mot. Ia, mana o mia ia le ngafole ai. Mana o mia le mafuanga o lota ia i tono le whanpenga le nu. Yo, o ai, e tau tia ia mea onga. Ai, o te le lopo le ale o ngā ia i tūlanga ia. Ai, ole manatu. Awa o ai nei e tamaiti.
Te lo pe fast food pasene e tongi ai. E fa popo I maka o suenga. Yo, ia ona fuale ia il pasi mal le pas. Al tulanga na wa ele tusa mo fo I ainga. Ele tusa uma ainga le tunu. E na isi ainga vai ai poto tamai. A tau sa I linga la meia. Ni ele fingo fi. Ai fa tai il tali al malo mal fautua. Ya, ele ole fata tia ia mea. Yo, a tonu e sa ole le. E ia mata upo e ai ngana Samoa ma tulang va pena. E sa ili le ia ma. Ave ia le ia mata upo se pasio le tau sanga ma le kwat. Wa alo mo fana. Le me sa upo ya. Alu wa fine mo moi. Anyways, ole me le sa wa. Ia o ma fa wa. Olo no winga fa ye o mo tamo tiuta. Ole me ale o mai malato. Eu tango le o fa le ia le kopi te u le. Ia alu le sa o na ia ave ia. Yo. E vesiria le ma fa. Pe ni me mo ia o ia tamo ti tale fe ngai ni me. O ni me ala su e ni me nga. Alis. Yo, e fa tai o le wa talia le fa tuanga le. Al comiti. Ia le o tali manino le malo. Yo. Ai tulanga o mata upo tau na o ina ai le nganu mal fa Samoa. O mama fa tele ia me mo alum fa na. E pero fa ia. Ia ali a toala le fa sul pasene le o ia tamo te tong. Ia lo no winga tu le pasi mal le passion. O mata upo. O le si tulanga la o fiong. Ia, o tato wa ia le nei mai ten. Ole, o nga lava ma tulanga le poto ma le tamai. Ele ngona lo fa fitai le mo ia tele tato upu mantala I fa le lo sanga. Ale mo ia no fa nga lo to tele o lo fa na o le tu. O fonga fo talai. Be ana fa ele poto uma tamai. Ele mau fa ilonga fo il to tele o lo fa na. O le tulanga le ola tia e ma le ola tamu fai. Ia le sia tamu titi e wala onga e o ale alu fato anga le mfai na fai se mea. Yo, pa wale ia ma wala ngā luenga, ia. Le anga o ie ponga iai le soli tula fono. O ie fa ponga ima iai le soli tula fono ni mele o le talipe fale ma. E o la ina fia mo se tupe ma. Ia, o lo nisi mai. Ale nga fa tai le au fai pisinisi mai fafo ma. Au fai pisinisi fo le loto I fale o le tantu watu. Te le ia manoa e o le mfai ona au sia le tulanga maulunga o onga. Yo, pe o le tulanga le na. Ai fa tai o le ua. E le tulanga le ia. E le tau mfai ngā walo mfanau. O tonu o fale a onga. Ia, pe o le sau no fo I se tasusu. Me le o fai a onga, sioti fai a onga. O le sa o le ia le pinangalo le I le mo le. Nai tina matutua mata matutua ua walitaia. Oi. O le oa mo le tama a inga na ina. Le au matutua na sa fai a onga ma. Wafu na la tautua. Oi. Na mata mai ai na lo primary school ma. O ma. Ia o na matutua. Ai na si tua lalo lo fionga le fonga talai mani. Pa fonga mai fo ina fionga le minsta. Awa e tele ao, o isi ao, kata te pai e tei tō lua whai ao ngal masenga. Awa o isi masenga la ufionga. O te lau ova male, lima se fulta moiti. Lima se fulta moiti, a me sea le lalo primary level. Pe le ma whai o na whao ngana, iai pe ila o sau nonga lea. Whao ngana, iai na I tina matua ma lau litaya ia. E watu e tei tō lua ma whai ao ngal talavo, ma whai ao ngal fota ai umai. E ve so swani ia ia wale le tomo whainga wala mo whanau nei le tunu ina ia. O a le lei ala matanga o ngā tamait. E loa le ama walunga fo ima. Ma manuia lo la tu wanga iatu
ma senga maururunga ma koris. A le oa le mal tama o ainga o whaia onga nei walitai. O le matua te re, wa mahasari fo. E ngata le o ina o, ma ta upo ma, tulanga papena. A le tau mo whainga o a mio tamati. Yo. Wa o le uma tuana, ya, ele tasi a tasi le po, ya, usta. Yo, upo tu sa. Ai ole manatu le na. E ma na ia le whao ngā o le, e teito lua ma whaia o ngā pou ia wa mata. Yo, e so sari ai ma, le ngata le whanau, ia le whaia o ngā pou ia o le pato atau wa matona. O nga lue. E le whea to se tala i le. Tu langa o tutongi ma, tu langa pena o lau ta oto le. Te leo tāle sanga ma whina ngalu ko, ia. Ma taipe a whaiwa. Ia se fuanga al mtanga luenga ma tātou malo ia o na vaenga. A wae monia, ia ra wale moni mau. Sa pea onga se utina. Ai, onga luenga uma. Ia, mana malo le lima lo le fati. Ia, mo ia o isi ngā luenga le whao. Ia, el watu le fale o lesi ngā luenga tele, o tabai fu ia. E tō titi a fitu waso le vai aso whai ngā luenga. E le tāpenanga wale si vai aso. Me fai. Ia, e pei o le tūlanga le nā. Ia, o tawa mauna mea ni sirsila. Ia, e vai fu lesi tūlanga o le. O le o whai a onga i whawhoma. Sa ili, ia, o lal mea atua iai. E ta sile nei ngā luenga. E oi, tā ua tele. Ia whai a onga. Nā tō fu i tū. O wale wha o poto ina o alo ma whanau o le tunu. E au na uwhai atu lau whionga le whongatalai. A le lei, ma ua le ngā ruenga. E au le tasi nā mai fo e whawhiororo mai e le lima tango e se ma. Soli o tū la whono. E a, o le, tu le ea tu le male, whaalo alu. E a, tai fo e le, tā poi mai e so tu malo. E a, mai se le. Ia o le tātou Fonotaga, lau e whionga le whongatalai. Ia, manui ala nei asu ma le Fonotaga al Palemene whakatai. Anoa, tai fo i le sao lau whionga ne. Sui malu a na lofi numero lua. Ia, whakatai fo i mo whautuanga, tāua. Walanga ilu mo tātou tāanga ruenga. Ia, tula i mai sui o sawhata numero tas. Lau whionga i le whongwhitalai, ia. Whataro whatu i lau whionga. Taro fo i le mai tai Palemene ma le kapeneta. Se fo i le nei tū. Ai fia whaari se manatu o le. Nei fo i tū malo i tali ma whautuanga le. Tātou mano. Umoa e o se mātou tala i le tātou universite i Samoa. Ona e pei o leo u tau mai tau. Ia le pei ua saunoni si sui o le. I mata upu fo i sa fia o i e se tala. Misa me leo le. Me yo ai e ta ua le na. Wha i atu. Kini mele o ngan Samoa. Ia o walistanga tai. E masani au na u tali i mea o ngā tamiti. I mei o whaavai o ainga. O tala atu ngā wha o ainga. Sua e atu ia mafua anga o whaalpenga o nuu. Tala anga o nuu. O me nau pole. Nei te ua lau atu. Wau te ilo aile o whaanga inte. Nei te utatu wa i whaia o ngā le whaia. O tu i whamisnonga hoi leo whaia tau ngawha. Mena le sa tau pole ia. Ia ai au tonu au ia. Ele tan whianga i lea. Tūlanga i. E mele o le au i nā tō whamtalanga. O ngawha o ainga te tasi. Nona lua. O le whawhitau lea leo. Wa fwoi o. Me o le uti o whaia onga. Au te iloa o le tatou universite. E whakon karate uma ia ngā ruenga whaia onga. Whakon karate uma mai ai. Sawa i lunga i le VC, se i tau ai lalo i whaia onga. I le level i lalo le grade 4, grade 3, ma whapen. E whakon karate uma, tai tau sanga mwhasala lau. O tau te tono hoi au ia. E ale whiwhi o whaia onga e. E tono tau sanga lea. Toi mawhawhawhoi pe toi taria ia pe whasala lau no na wanoa. O te tono tasina me se sila ia i tatou le fono whaavai al tatou universite. Ai le walawa ia i al purisili ma meo
o teens o io faculties fasa lau va nona te tau sa a isi unga fa ya unga ila loifu ya le tilo toa ye pena tasia tau sa ngai probation ai polea ia ona fatu maule o ava no fa ya ya na stu ala lo tu atu ile pule fatu no le tato universite tau ese mai la si il tato universite ale la umaita si le to ai fa ia tato security tato wala le luma maketi uma fai to tato universite o matua malo si ale fo ala au fa sai si le to ai fa ia to fiong ile al watu le wa e te me hotel watu ia e tau tu sa lo to ata vale o to tamai fai o to si fai ngai ia matua malu pui ai le nga ia tu to no le wa tu pulanga le o telo o le mama fai ai le fatauina o me ia fo ala au fa sai na si to ai fai ai o le tato SQA a faftaitele faftaile SQA man la to e se tau o la to ngalo a te tato lo to fale po le leile to accrediting o tato kosesima me fa pena mta taitas po lava no na fatino ma wausia ia level se fa ia tato tu spas ale silion ta we fa malo sile tanga ngale o tangata ia mai fa fo mai ia fo mai malato tu spas ia pala i mai tato wa vanoa malato mo sei tilo to ai wale na e fo isi tangata mai fa ia le no mo tato fa la tonga ile moni ia tulanga o lato tu spas ia fa malo sile tato fa la tonga le tele ta o lo tonga no fai le ofisa o ngai o te vai tu mele o le wa tar sanga ia o tu ngai to fa mele diploma of education ia eta ua ia wa pe wale ise me se por calamena le tato universite la u fai sa ai lunga le bachelor ia eta ua fo ia ma fo fonga na fai ia fo fonga ia tato universite ia matua lava o ina ia tato fai ang eta pena mai mo tato alom fa na u tato anga ia eta ua fo le u to mai e fai diploma ia la foto ai si la to ia to fiong ia me tar fe ngai tau fai le time ia malangang fa no fa ftai Nalo, tai mole. Sa ranga sui malu. E me se ni se fa tuang taua. Mole nga ilu mo tato tanga lo nga onga. Lo fa tai. Lo fiong. Ya. Tule mai le lo fiong al mista tinama tamai tai. E me se fa tato poloket. Afkai kile lo fiong mo le amango. Wala nga kulai lau fionga nga o le pewa fia ia ngai foi makanga due ngai saunga yo manga kuai e au foi nga bakusinga fa pula ma se so sang ngem ka au fa mole lau fio ya salmo e manga kuele koi kausu fia le al se ai ku foi ko le koi kau fa o le nga foi ko nga malama se ia la foi Ifit kana malie la fionga langa e o foi la ula un le vaanga ria ya fa penite e se fel temi o le fionga le minista e o foi la ula un le vale o tu maloma ya ele lo loto malie lo fionga su malu ele fai ko va ia le talan fore wa kule fionga le minista a o ai lo kai ia ko sa fo ya ala o mo sa mo le fionga minista E na rau tula ia tua fa molmoli. Na fai lau fato nunga le lafsi. E fato il tali minsta se umatu tula i mailole tali ato mai lato umai. Ona mta upu ia. E fe lava sai. E fe lava sai ia mta upu tonu i. Ona fa mamamele minsta o umatu mato manatu. Ia tula i maile o lato. Ya. Eu ko mari dia o leo foi kala no fo ele me vem ko so mundo no fo ele kala leo foi atu a foi ole ala por time ya leo fa fo mai lo fiong al minska ya fa penga se ko me lo fiong al palme ya ina ia fa solo le tato ta upu ta sanga tu mal fa alo il tato wa nga kapeneta tato mai ta wina a o lo time tali il malo ya na tato tu lai le amal mod
ia le ko fa maui le ngofoa le sa wanga le miska le wa o fa ya tu tala al Palemene ia la ko fa foi mai fa un fon kalai ia ma fa fon le ko fi nga miska ko kaimi inga ia fa ngofi e ka ko ngalwe la ka wa nga fi ka e ko mai ngofoa ia ko Afkai au fionga, o skai olele ia kula mai le kule mai suyo salenga no mutasi famia ku palata no mutolu tula mai suyo salenga no mutasi pa tele no yo fionga le fon trai na tu ni tai au lewa longo le langi fa aftai tatu fa solo fo i fa manga venga masani tatu ma to fono e le poti ma tali de malo fi fa ki sa ni sunga fono ide le poti pole tali de malo e nga ile university ole tulanga le fa na wa onga le fa ilo ai sa tunga lunga le committee olo anga i fa fo a fa na wi e to mai manga va fa pitoa ia o te langolango ina le vaenga lea ono le tele la fa na wi anga i mai e umalo ia fa ilonga nga uta pe foringa e wale o fa tino la to tiut o la to mota fa yo e fa nga ta tau le taimi le sa mai e ma tu e o ngai ma mau al to mai ai pe wa spiliki le tule o ngaluenga fa vai taimi wa vave na mana o ia le tamititia o ngai le tupe vave a wole fa nga ai le taimi le sa tu mai o na ma tu le tolu tau sanga ya o ngai o le tu ta wole na e tau na sila ia ta fiofi mai alo ma fa na o le tunu i fa fengo fio na o le vai nga sa sile na o ne yo ya o nga au te mole ma watu na e fol ma to vai tai o ma ma fa un o le to telo ma to voseng o leo mo isi matata ai tu ule me sa o ngai le tolu fa tau sanga ele ngata la le lusie yo taimi o ese mai mai ia man manunga vai le taimi o nai fa ya unga o le tulanga le lango ai le usunga fono ia le mau le committee ia mole la tau fo i fautuanga o le faluaina le finangalo tulanga le o tali university i luma le kate sa ia o masal salonga me fa pia sa o masal salwa e o tele va ia ia fa afta yo le wala o se tasio sui ta o le va nga i va ni o mata mai o tele tau tala fo i tulanga yo fola fa sai na langa hotel i mautino ai na o masalo salo il mera le o le telo ta vale atu ia ai lo ye tawana matua fa malo siala le puipuinga o alo mfa na wa tatu tele lo me tupu e lo po la tu le si ia fa se me fa pena fa tau wala fa sai na ia pela se me la tu vai ia se ia funi na i tu lo fori mot ne ta i fa fo le fa tu na ta ya o leo e siaki ai taiao auli e fiaf ia pena i ngaluenga fa lave ina mai o soifu alo fa na ai o te langolango ina vaenga lea i tu lango lave ina na yalo fa na i tu langa wa tatu te le oiloa po wo o ia ia alo ta pena ia mtanga luenga i vaenga uma ia ole se tu langa ma to fu sa vai ma sanin ti lo tu ia alo fa na ai sai me ai o tele is e mesela lo tu malo o tele yo tala va vaula ya yo astu isi ta mete fa matala ma e mana e fa matala tu ia wa fa sa pasu ye lisa va nga au le nu le ne yo fa ya ai tu lo fo ile fio fo la mla nga ali telefono mo fa ba nga pula tu salen o i tonu ale ile ato to nga me o mai la nga le nu le ye me ya ia ai talo foi na istamet ia fa matala solo i tangata la tu te o mamla el ta wala dia o ta o fi me le nga la ma ese fa na ia tel tonu ia la nga ina fo ele ne sunga fo no ia le fa un al malo fa aftel fa to fa la inga tau ta fi fi mai ia me sina le tunu ai me se tonu ai ia o se so se ne tu dia mo se sa o le sunga fo
Awa fo le poti matango fiel komiti. Ia malitali mai le malo. Whaaftai mo le avanoa. Ua, whamalo sao noa e lau whionga sui malu. Mai sa lenga numero tasi, ia me se foe le sao foe manisa fau tuanga wal tato i poti pe ona tanoina ni lau lau hafono. Ia, au te loa le o tato taunu tato taimi malo lo masanyo tai au, ia o le a whaalia nisi pinangalo pe a tato tariu man tato malo longa. Whatati ese ngaluenga al fono ao, mo le malo longa o le tai au.
O te pasilatu o to mteri nei tō manga fono au fai tula fono. Pa malolo sa i le tātou mauta ua mai a pale au le taringa sua ni tai au te ton fo o mos fasilinga malosi fa o el tātou ngā ruenga. E fatati ese tātou ngā ruenga mo malolonga ua mai a sa ruanga al suis fono mo sa lenga numero tasi. Ia o le amnone mo stasi sui malu e fi sa noa. Ia tula i maile sui o faleata. Ia faleata numero tolu, ia na so elema sui o sanganga numero lua. Ia, mo mona moli atu lua ftai tele lau fionga male. Ia le, kusal fono moli. Ta maftanga mal fa malo stino le tato Palemene le tai au, malo faftai, tau tua. Ia, faftai moli avanoa. Tal no ina fo ia I poti pe ona sina mai mauta a maruru fo I le fionga I mista sina mata mai ta ia e wo tal tonu lava lo nau mai tali o le mista le wo le levon se ia la wo ia o mutali o me fa tai le fionga ai o ta upulo ta tal no ina le so o tātou lau whionga le fono, o le au tū leo me uma tono le tunu une. Me ta wawa onga. Mai ai le amatanga au fufua New Zealand mai, tuzo tasi Samoa. Na mo fatu le a onga. Whai ongoa, le a onga e hao ya o ai tam fa na usa mo e te ia le tunu o le fa vai le fa tu to tas ma lima tol e tonu a ainga ta to tup ai o pese ale ta to matua a to mana na o fa ai no ta to ainga to anga le on tulanga la volta to tunu I don tama ainga mal tulanga iai don tele ia mai se o le ai oni o falna tulanga fa peta tu ia e o le poto lava mo le tamai tatou te nai tatou matua e fa pe fu tatou fanau ina ia woni tu wale ina tatou tunu aftaila le taia o e luali poti e wa mai komiti aftaila komiti e di poti taua o le SQA ma le NUS male male education sa onga ele tela sa tala ele sa onga ele war sa ele SQA male NUS na hafa ya to ya le male onga sa onga fa vala tal ele ho ele na wa ma lo tongi pidi o tamitia tongi mai lalo le wo ali 12 a pe nga le NUS le tam fai lena tui nai matua o ia o te au wai mai la matanga o tal tonu a ko ino lisi le au ngalis e o le kusa hoi longa malosi anga molonga commitment e ku e fai o pila fa kale le foi le ia wile o ngongo ka inga lava ka ko malo ia ka mai tatu fana o le SQA tulanga le ai mal tatu atu nu au tupu wa e mo sa Palemene ese kasi le me mi kai ka ko o literacy rate asamo sai lunga le iva valu iva ingilisi man mo mela ma o lunga me sai sa mo ya soia al kai mingi mo kwa pa uma o lalo o le uka ko alu me fo le sai ai nga isia ko uia mo kuyo ka ko la ka maima a mai fenga ngui mai oko ka ke o furenga a fa ko sapela mai kwa le lo sapela a Samoa e mo ka pang ngango ka miksa mo ele nga ka sa ko lo sapela uma upula ka ukala al mi ke mi ka nga sa ai ma sa ula nga fo inga o mai le fisali le skiwai
O le whalavelave le skiwe. I lo utal tonunga. Mai ala matanga no whawa mai luafe. Le ono e pea. O le kelenga regulate. O le regulate post-secondary. O uma onga. A o lalo mai le preschool masau ilunga. O le self-regulate. E le ofisa wa onga. E lo tal tonunga. E le mwhainga e operator. Ko regulator. Sa ia ile manatu. Mai ile taimi sa avel tu o lalo ia le regulate. Ia pea wha alau tele to o nanga. A mata na regulate mai lalo. Ia onga i lalo. O lalo nga ko kia mai ilunga ua oki lalo. O lalo le foundation o kami kia onga. A kongko ka nga iele, vai nga le peita iane, o le o mai le so. Ia pe le concentrate tai lunga i. Ia onga i lunga. O ia onga kuspa ia. O i meo langa ia konga mga mea. E makwale ai se onga i lokal konga. E o foi mea ia onga fale kalesia. O la ia. Fai fe au mala to regulating ia mea. Au i lava ia onga malo, ma onga kulanga lua fa solo mai la. Kar kongo na ofio ngan mista, mai taun ave fa mo. O pa ui lalo le kulanga ole. Awa onga. O mai le fa tuanga. Yana mai ave le anyways. Inga ia le committee. Ina ia lo ia tato fa ilonga. Ia tunu ifafu. Pai se fa inga lo ia tato fa ilonga ia tunu ifafu. Mana tua fa ila, a fa ia credit, a fa ia amount ia SQA ia courses. Wai mo credit le course. Fa accredited degree. Rala le mea le ona a foi ole o mono mai accredited le e course CFI fatanga mai lunga le level le alato. E le se me ole ana na wai. Fo le ilunga ile accrediting of degrees. Wa le wa fa ia try la to ilalo ia e fa ilunga. Al mele la o mai. O le tele o mea ole accredited la ko. Ah, le kilo organization ke le fa fo le o fa nga ila ko ya simple la mele na vatu ia fa ta waina ia fa na lo ia ta to fa ilonga o me moni ia tunu foi fa e mari a ko ka fa ya onga maka ko nurses maka ko leo mai si me ka o le fsiringi el va nga ia ba o me fa maungia nga onga pas dan ho ela sioki ai ko la nga isi fa ilonga foi o pile fa ilonga foi le la to e kala ka fa ilonga tanga foi me fa pe ia ke le kia foi ola foi pui la to la ko market le pa market i la ko kan kai o so mana tu al talale miskao o se fo malo ringa skai ke mi ia nga fa ili fo mai so sa ke fo mai skai al mele ko pungi ke le fo mai fa fo mai so ko so enga e nga ia whakanga i kongo Australia. Ai le papasi. A olo kal kongo. A su ai o kou ia fo mai Australia. O le afa o kou le papasi e fo. I wha pe ngar whaingo. Om tau. Ome. Ai au ngā le lako kau kua. Le lako service. Le whai. I le SQA. Au talton. Koi ka ngā i fo e amaka i fo. Amaka mai au ngai lango. Ave se male service le lau nganga le mai oili. Le visa wa onga. Ai tu mai lalo o ko se ko ki kilo le ai a me ser ka pu ingo fa ngau mai tau sanga i lalo inga wo fa vai le hipi wai le fa valu lima lo a mata lo le la ko first degree lava le bachelor of education ono fo tuanga le mai le komit ia wala e me io fa ya ole fautuanga le na sau no ye sui mai safat le fun tato fa ye liste o tele malama PSA o lif o sia ilunga ele o tele por PSC po ai ia fai mo degree le ale bachelor of education kwa avi e tu fa ya tato a onga me anga maka ngai fa onga TTC sau STC secondary teachers college ia me tsole mal NUS kwa fa degree awa mawal diploma fa ya onga magmaonga e fa degree e lava el diploma ke lo sen ilalo ole se me ole fa onga fu el malo fa skol si fu ia fa ya onga maneses ole wa fa el malo awala
Inga I whakupula ia I la tau. Whakatosina I la tau I mea nei o le whaiaonga, ma le mesi. Awa o professions ia. Po whele tunu laulangi ki alu iai. E sioki ia, it's a global issue. O le whale tau whai tātou. Ala whautuanga lau whionga ili. Ani sawa onga. O le whainga le whai Australia, la whaiaonga. E pasi I roa le kamkiki, le whaia le... E pule lau whisawa onga le mea kuua I lua tau sanga. Kamposu. O le tuulo le Australia kuua ngu kuua fo ia ma onga le kam whaia ki ai. Inga ia kam whai whakusa ia le level of teaching. Whaia onga I kuua I ngui kuua. Omoro lua tau sanga le o manuia. Ka koe mai lore ang po lore o ele filfilo le o whaia onga le mea e alu ia le mea lata lata e fi whaia onga. Tali tonu. E tau se whainga hole e ka nga e ka kou. O le wha onga fua le malo, mtatu. Awela I kua. Ia pe whapopo singa launi. O nei whea onga ia o kua. Whakele inga ia encourage o kua I ngui kua wae. O le mele le tu moia onga le taulanga. Ia le mako wa onga veikeli. E o le afe mon kupu le lola la ia le kaunga le kai kango ia ngai ko ke si la fia. Le average o le mea. E course full fai kami kia onga I whea onga. Ea kuringi la o le lopo whea o ia. O ar kai lima sulu istama tiro senga. Ia le ala pressure I mātouni. E koe whai whale aonga koe whapopo ia whale aonga. Ia whapopo whale aonga. Au le lopo ia whea aonga. Ia au taritonu. Nei vaenga ia lui tau. Ilingi no lui kau fau. Ea nau ta atia atu nai. Tanga e lau fionga. Manu tanga leonga. O I le anyways. O le tau sanga le li poki le. Koru se la koru afe valsul valu tanga ta. Sa le stala. Tamiti aonga. Au tangata na whai uina afe whase lau valu lima. I le tau sanga. O lau mātau le iai. E ova le afe tamiti whaau umai I. Tausanga uma. O le whesili la. Pena whaise suasu e ngā hoili. Po whela lea ngā iai. Le tō tele. Awa le fwoi whapea mai. O le inga ka whainga luenga ngi. Sioki leipa. Sioki. A le tele tamiti ai umai I tausanga uma. Tele hoi tamiti le o aonga. Le me tangtanga iai le. Tato tanga luenga. Pau tai le o telefina ngalo ile. Me le ole. Fa Samoa. Ia tele toi o ie taltonu o talfea ngai le o tali malo. Pau ale mea. Ele ia maia le tamalea I whaia onga le sunga whaia onga le va ia le Director of Samoan Studies. Sa tauna mai fisi sao pe iai le susu I le komiti. O le sa wa ile isi o moli mau. Ele sa wai. Wai tau na inila tau mafuanga. Ia sa wai fo ia sui malu. Wala loto tele le mea wo ia. Elanga o mea sina. O le ngo o mea la leta whai ngonga ia. Mea sina a inga manu. Pa pui fo ia. Ia pui ia a inga I mea ia. Ai whaftai. Ele toi o Yesu amtalanga ia wal mele tu. E umi ia wakua lonso marikusia lea. Lonso marikusia lea. Ia o longa le whangai mea ia. Ia ele lei. E wai ngā fo I wha mau o mea. Ai o po mea lau avis whatananga. Avis whatananga a inga ma. Mungu I mengi. Ia. Ai o whionga ili. Isi me ingus. Ia. I kongo lau whionga. Ola vai ia mea. Te tele wa foi te fono komiti. Ia ai. Manuia le tatou fono. Manuia fo ia fiso a onga mai la tau fatano ina le lipo ki faftai. Alo, faftai. Ngole. Ia. Talai. Te io se lo te le sula e fionga I le sui fai pule. O lo malo sia te telefon. O mo kwa sa ungia ka kai fonga kalia ko in fai kionga po a uma mea e sound roi ia le. Awal pole lau mai pepo a. Tali atu iai. Aftai lo fionga fo fai. Malo, faftai ia wa lava ta pena foi le te telefono o pole ko pinangal. Mali su si o mulanga o maloia sanga numero 2 so lo malo fionga. Nei la no. Tu lai mai le su sanga numero 2. Ja.
time la no lo fionga le fong fitalai se tam fai tu fo se vai fo yo le tu malo sanga nga lua ai o loto tele lava le wa sa no le te fono o matua sa uni ai tali mai ole i poti le lo mai ya lo fa pe mai la te le nga nga fatino mai la fa inga o fua fa te tau sa ngā luru ai matanga ruenga. Nā ore 5% na mwhai no whai. 3% sa mwhai o na ausia se vaenga. Ma le 5% e rei ausia mo le tausanga whare tupele nei. E onga le mea lea. E onga le tere o fua fa te tau na fa tātia e te lele a fia o onga. O le facility committee, ai se aua le sau ai lalo whamtalanga, mafuaanga, mangi, tūlanga, fo iai. Lei se mea o sau le ripoti. Ai onga mea ia o mai i. Ai siri nono onga pe a whai sira i lalo. Tupe whaalu. Nā te toe mai, le iwa su mar fitu afe, mai le fitu suruono miliona. Nā o le tesi ma le tasi toru pasene, le tupe le to toe mai. A le tele yo ngaruenga e fatinoa, e le mwhaina ausia. Fea mea le tupu ai, e ala no whai atu. E nā si le fia umai, e le maokta le nei. O le development, o le pathway for the development of Samoa, e fua umai taulai umai ai ngaruenga ma me whai, fatu ai ngā tausi e matanga ruenga taitasi. O lato fatu ai ngā tausi le nā, e fua i runga o mea ia o fua whatatau ma ngāru wenga e au na whatino. Ina ia mawhaina au sia. I le onga lau le ripoti le tūlai mai. Ai le hei ama se whaupunga a le komito sa wai. Ai mai se aila o alani whainga e mawhai em toi whare le iam whatino mea ia. Mea ia fie loa lo sui. Ia mai se le tupe le to toi na le tesi ma le tasi toru pasene. Sa whape kaunke rea se kupe langa kele mea ia le au sia. O le tulanga fo i mea ia langa mai whapeu sila le komiti. Tang whai au nai whai a onga lava i ale nu. O le matau pule wa lewa na ta oto iai mafu anga e leina le lango ina. Tala fwe lasi le fia le fionga te mai tai pāri mia. E taimi ua tuanai. Mori mawina le tele o whai a onga le nu. O a me tu tupu I to tono lato o loto I whare vāo a inga ma mea whapena ua watu a maa fia ai lau a uina o whanau. Mafuanga onga le nase tasi o leisi tele a mau mafuanga nā lai o na le una ia le matanga ruenga le au mai o whaia onga rinu lava ia e whaia onga rinu. O na lau vai atu lau a mai usirisira iai le komiti. O le o tūranga le lava o whaia onga. Ia, e sao e lo se mea fau. Waranga o le sea mafua anga onga le mea nei. A sile la ufa ila ufa inga ruenga. Ia peila o mea ia. Lua afe, mon tupu la ufa inga ruenga. O le sea tis incentive tele le mea nei. E le umean fai a onga I o korisi ar ese ona. E vava aia vanoa fo ia. Wa apure a onga mai ele kidding opportunities lunga le management level. Nā winga la, e ri kai arisi, e re o ilunga. Tasi nā disincentive tele a whaingatai whai a onga na wha wau pēr le lato ngaruru e I. Ai, tau mawhau, I tūlanga I o ngaruru e ai o fisa a onga ma komiti a fono wha vai. Pe I fwoi sina se leni whainai a launi o iaia nisi e a wanoa e mai e fisosoani wha part-time tūlanga wha pēr. Nā se manatu le nei taimi ai I rena o Samoa peon sauno fwoi se tasu sui e whawhita auri lea. Ole, tūlanga I le wo maila I e vaenga leo le universite I a malo lava le ngādu lue. Ai, e mata upu no la ngāri lua aferu fulua ma lua aferu fultoru. Le lau vatu ripoti ia. Le lua aferu fulua lua toru. Le vau whaitau le ripoti le a universite lua o lua whao na lelek tala noi. Lo ia se vaenga o la vea mai e mata upu tāua la o whionga minsta e ala atu le whionga e le whonga whetalai I tau ripoti o mai e a mai.
o le tūlanga lea o le sila mtanga ruenga ma university I awala fo I ai le whawhita au di tele social media. Sa ula ngai mo o tā ua. Ai ape sila au tau se poloka lame, ta alu lunga Facebook, mea whapena, o ani mata au puangonga tūlai mai lea taimi, whai au tau semina. Bara au fo I o le atunu e talawhea ngai ma mata upu ia, a maini o lato views, a maini o lato langona, ma whapena, e manino le lei, le mandate le mtanga ruenga mta Samoa. University Act o le afi salau fitu su marfa, e whaatu le mtanga ruenga mta Samoa, ina I au tō e au ina mai fina ngalo le atunu. A umana au mai, o na ilo lea analyze. A umana ilo, o na tufatu lea whaasoa le atunu, disseminate. Nai au tōre marusi anga whare tū la fono. Mea na mafu ai, o na matua tāua tele tū langa mta upu tau Samoa tonu universite. A whai ua launga, tai e kare sia, ua pala ai e whai tau de social media. O na re vaunga ngana. Ua o se tū langa tū ngā. Tele fo I sui na mota le neu sau no I ai. O le nai lau tō mtanga ruenga. O na sa ula ngā. Ai le ero sau e si ripoti nei. Ia le ala leu toi whamanatu atu ai, sila totoa I ai. A maua se tūlanga whapena. E sa iri wharu manga I elo ngono le atunu, o lo fia malamalama I matau, pa ma se foi matau pe tango fia e tātou nei. Langa ia fia o mai Samoa. Ana manai ala. Ia, whaite au tō polo kalame. Ia, bala au foi nisi, o iei le tō whama reutanga, au maini o lato fina ngalo. Ona whaasoa lea. Wai e ui lava le mana I o niso fina ngalo le atunu o whaari lungo le social media. Ai a wha lava mai loa niso whaupunga. Ia wa uma marfia whaitau ai. Ai maise le a fia o tātou whanau. Whamala malama la mea tau sori o le vata pui ai upu I o le vaungangana. La mea tau upu masoa. La mea tau upu sori unga. Ma upu whapena. E sa iri wharumanga malama ai tupulanga talavou. O na whao ngā lea o le page lea utou. Le ufisa o aonga po le universite, e fia e whai tau ai. Ai maisi mtau piongonga mai, le manino le lei lava. Le mission statement al universite, wa mai whai au tō wao aonga e tari atu I mana onga o le atunu. Tasi lea mana onga o le atunu o tūlai mai, o le social media. Ia, nau sina mea le sa utamu whai so soani atu ai. Ia, manu e tele e fono e la fionga fonga fitalai. Ia, maisi fōi le Palemene nei. Alo, maaftai, lo fionga sui malu, sangangalua. Molo saole. Ia, e manatu e taimi o lau fionga te telefono. Le lau fionga leanga leua, o te le mana o e alu lol mta upulea, lau fionga le sui matu. E me sa ko iai taimi atoa le wala langa mai mene. A le fa ko a whaka o sanga le whainga malo al fas, a le utula I atu, e kau mo whai. Whenga ko ia. Lau fionga fonga fitalai. O leu te tautala li poti le tango fia, taimi le nei. O le lei, o leu a maua. A whai le o lava tali lau tō komiti. Ia, sau no mai le o lava tali. A le wha pe wha, le wha le ro upu ai sao. Ia ro wak fisiri ai, pe te saima. Sangangalua. O le la akali aku iai lau fionga matwawlalo. Ia, awa fo le songa langa o tō whirangaro. Whai malu, whai malie. Ia, o mea e whapena, o lo maufule amno lau fionga te telefono, ia, lau palefoe malawa on sai, lau fionga, ia, le taimi, ia, e se, watu pia whina ngalo le mauta, ia, ua lava le tātou ripoti, ia, melea, ia, lau palefoe malawa on sai, tātou mauta, ia, se iwa solo le tātou ngā ruenga. Turai mai siomu? Tēro whionga le o katalai. Ia, mali atu I sui mamanu le Palemene. Si, ko a mai kai. Ei whai malu o kako whaiva. Ia, au ke whakalo whaku lau whionga le whakatalai. Ia pa ia maurunga le maoka. Ia o ngā kūlanga whaalupe peinga. Ia, kai ngange o le ka poinga mamalu o Samoa o lo whaafonga mai. Le ngaka I Samoa nge ia ao. So se kafa lalangi. Ia lo whapenga o ngā whaafonga mai ai. Ia o ke a te alo whaatfo le pai e maurunga o lo tu malo.
Ia sa Samoa mai ngai lua lo te leng tu. Le mamalu tatu fal tolu. Falu polu. Ya, male tapo inga mau al tatu tu malo. Ya, kapoi maya. Ale mangisi fa singa mga pupu lava i. Ia ngei muka upu ngei lipoki wa fa ka ko mai. Ai ele i fa ese manatura o fionga fo fitalai. Au e asimta au po te fia. A file tu alo fionga. Alo nga maka fongkanga ni vai aso. Ole moa se mafana fana sa masani ai. Malo fa lo lava fa mulmone fa file aku. Feo ye Yesu mamana hanga lo fa le sa kulai mai. Lo fionga. Te wa le se mamalu al Palemene nei. Wa Yesu le Yesu e kapua i mai Samoa le Yesu le se ka le sia kas. Le Yesu Samoa ma lang ya ko. Yesu ngomali u lu sa ka lo malingi long koko. Makalo ka ko malapa. Makalo ka ko sala, makako amio makanga. Ya lo fa penga fa ya lo fiong fo kalayo. La fsili nga lo fiong ai. Pawan me fa ngo wayo ngo le sa idi. E fa pe mai. O se fa kuanga mal kamai kai Palemene. Lo fa ngo ga lo fiong. Malie lo fiong al suba malu. Le nga ko wa ko se. Ia malu fo I fale le finangalo le suba malu. Ia te sia fia fo. Wa fio Yesu de langi e le lingi I folo na ngang pa ia. Le ngang pa ia na lo ngalue mo tato uma. Ia a ele o se sia tu. O le nganga ia le o leo tato fatasi mo le tu e ala le nganga pa ia. Ia ele ave foi ni ata mani me fa pena va ia. E foi le tu e se nai le tu o lo tonu ia te o ma tato uma. O le ala le wa ya te tato le tua le nganga pa ia le na. Tato te le fa mo foi ni ata va ia. E tato te fa lango le nganga pa ia. O le fiso son siri na mo tato uma. Ia o le fa o le tala na fo talai. Lo fiona se malu. Ia kaptai lo fiona pe ao se mga vai le lo fiona ri fiona ku sila ye yaka ngi o kako o ko ami o kako makua. Ka ki fia ka ki va vai ai. E pe ole mele ka upo pole. E pika ko Amerika le mela le mala lau kupu ya le mo California. O la o le mala le mela. Ye malu lo ku le mu. Me ngai ai fa kai mo lo fio le o pole to fa le fio su malu. O pole. Tatu fa mo le ngang o le li o la na fe tatu talo ai sio mai ngang pa I so soni to fina ngalo mo tatu loto fa mo me le o tatu te loto vai. O lo fio le tua ia tatu e ala lo na ngang pa ia. Ia, fa wau sa no su mal. Ia, fa tai sai el mga ku fa pe o mga pasia foi se kala ngal Palemene fa ku pele. Ye Yesu mamana ngalo fa lau ses. O kau so foi mga o kau esa pe ko a pe o ba ai ku ya Yesu ai leo ba ku lipoki ko miki lipoki fa ka usanga linguiske Samoa ia lem ka ngalu nga onga ka nguma ka longa ia bese ku spas ia lo kula la leo sa ngole le ngoma ku o leva ka penga kali me uma o lo kula ko la ngoinga ia fa kuanga pe ku ngai malu fa lo mo ia ka ko fo ya malo fa tai de su malu si eu te lo te mo si u vole fia ia te tono lewa musuie na ngango le li lo fio mo su malo man tu fo tato e le fa lango I me va ia ai fa lango I me o tato te tono ia io se fe au le mo su malo ia e fa pena sili atu le tau o mele vai ma tangata fa tua e te tonu I mea leva ia ia o le winga na le fa na tu sui man
Ia, tasi sui, e tula e mai sui o le pate tupai no. Ia, mo rea tule nganga whaaftai rau fio, kale whoftalai. Tu sai foi ma leva noa o tu ina mai nei usu ngā whono. Ia mai whamauina pēa o lo ia le whatuatuanga le sui o nei tu malo. Lo lotolotoi foi le tātou whaola o tātou atua foi le. Ia i tu tono le maota nei. Ia vi ia la le li. Ai, o le tula ia tu nei usu ngā whono. Ia anga ila vai ripoti e tolu ole. O tātou mtanga luenga wa onga, o le Universite au au, Samoa. Ia me se foi le vaenga leo tātou tu spasi tau oloa le SQA. O fionga e mua na watu le ngang whaftai mtanga luenga. Sa fito i tonu ia i malta penanga, ia me se foi o ngā luenga sa whatino. Whaurulunga mtanga luenga, me se ia fionga minsta. La tō whato whala inga, me se foi o le tau mawhainga, ia o ngā luenga sa whapea na whaatati al tau sanga. O le au ai ai nisi o fina ngalo le mota. Ue ai vaenga ua ausia. Ai foi vaenga ele i whatinoina ma ausia, pe ona iai tonu li poti. Ia le se whatau waa o le nei tu malo. Ia ele ia se ato atoa. Mata tu foi li poti il komiti, ia o le iai nisi o tūlanga pe ona au mai ai, tūlanga ia foi le ele o ato atoa foi ta penanga mtanga luenga ma tūlanga u whapea. A le meta ua, ia o le ua au mai, e lau li liu i ele tō whaa ma le whautanga poto, a le Palemene o Samoa. O i voi la e avatuai nisi o whautuanga, i o lo whaafafonga le au whainga luenga, me si o whaurulunga, me si foi o minsta. Ie, tā pena iai, tā oso ele tā tō waa, sao Samoa. Ia, mo tausanga o iluma, o le meta ua lea. O le sona ma o onga mo mai i lape ia me se fu se me wa ela ia si sila mtanga luenga i tausanga tuana ia e fotu wa ia le tatu wa ngai lupa Samoa la le o Samoa la to e fale le ni me le atoa ia mo to ti mata le penga o le tulanga i le di pote le office mtanga luenga ia e mai tau lava e tele ana la uma ia il nei tu malo tu langa lea tau wa onga ona o lau lunga lava nei tu malo lea o tau wina lea o alo whanau mai se lava i tu langa i a onga tu langa lua primary school tamu whai pe iai ona o iai lava i ia ina ua tu lai mai fo ia ue whai ma fai pule o le mato i tu malo. Ia sai mai tau wina lawa le tūlanga onga. Ia male se tūlanga maua lalo se i tūlou. Si o mato fo i tu malo i tūlanga taua o onga. Ia o lea ua i aile tūlanga ua i ua tapunia se tasi o a onga tūlanga lua i tonu o le mato i tu malo. Si o mato nu o utongia. Ia sa masani ananga ala ngā tūlanga ia o no le lavo fai a onga. Ia toi whaopopo atu loa ma le lavo tamiti aonga. Ia o na iei mafuanga. O lea ua whaafonga foi ua whao iei fina ngalo nisi o sui. Ia o e ile tūlanga foi le migration, po le urbanization. Ia ua tele ngā i mai si o mato i tūmalo ia le ipata ina ia pia. O le sa ilinga lavo tūlanga i ngaluenga. Sa ili nisi o a onga e, wha onga i alon whanau, e lui ai. Ia maise o leo o lotolotoi umale toa tele o Samoa i nei taulanga. Wa vela le matulanga wa ngai mai ai. Ia masa ili ele whanua matulanga wha. No fwai nei a pia, ia o nole. Nau ta inga lea ia le lei, le tapu e ina o whanau, le lei ia o onga e, ia onga ai. Ia whapea na whamanuia fo iai le atua ma a ngai atua i nisi o whamanuianga. Ua vela al tūlanga lea mo mea ua
to alia ai ma ua whapena o na taulea iei nisi o tonu o nisi o aonga nei. O nisi fo i o lo mo i lava o lo alalam papa au i tua i si o mato i tumalo. Ai lo tau savali mai lava. E ngā lua ia pia. Ma lo iela tūlanga lea o lea ngai mai ma au mai alon whanau. Ia wha o ngai nei pia, ia mfoi tui. Ma navam toi anga i atu. Ia ona ua kiere foi ngā usange a ingai kua. O le ingisi a ku uala la o ngal kamikiki o le ipo o le ise si whaakari ma de fale ma kulanga u whapea. Ia sa whaakarangoa kulanga i mākua. Ma al kasi ngā o aku ngalunga. O le malu pui pui o saunga le mua alon whangau. Pea o ngai kua ngā o la kou o le ko kere foi ingisi. Aia ia o kau sa vali a ma o mai alon whangau. O le ala ko e lua ma ko ngu ule o lo kalalava onga. Ma o leo kau whai fo i e wakua ingisi o alon whangau si o ma ko ngu i ukongia. Ia ma o ngai i vailoa malalumangu o ngisi fo i ua o nga mai isa koa o ngai laka aku la ko whale kua oilea. Ia whai ngofie le whemalanga i ngā alon whangau. Ua waku le whamkalanga lea o ngai masangi ang mako langa la ngar kulanga lea i le whai kiki o whai aonga. Lea fui sa alai anga ku i kongo le mako upokalame o le kaku polo keki o le milionga. Kulanga leo mako whai mako i se la asanga. E whai e ia ngai trainee. E fui o trainees i ngai kamiki o umamai a Pesenga sfulua por pesenga sukolu mai korisi ia o mai ua le ausia le maka e o aire ingeske o Samoa. Ia pere o ngofoloa ia vai o le ie konga o le a ia o le kaumwhai ia o mai e a maka nga train e so swangi o arkele o a onga ia ngar kai ko lua whai a onga. Valu vasenga. Se lau lima sfulu le si a onga e pe se lau le si a onga ia ma si a onga le a le ua kupungi ngei sa ilalo lima sfulu. O le au sia lima sfuru ka pungi ngei pe ia koe kol sfuru ne au whai o ka mai ki lau ai. Ia o sia maa kulanga ka muwhainga, ka ufola mea kulanga lea. E sa o fo ingisi o saunguanga a whai a onga ka ngā kaurengu i kongorengu. E ia ia fianga ia fo ilele pe o ngā saunguangi so sui. Pe a ika i si a inga wha pe ngā rea ngā wakuari ika rea o inga whangau. A le mea ka ua, o le ka mawhai ia lava ia whai a onga i o kongo al mako i kumalo. O lo iar kulanga fo ile le a whai o lea nguu i whai a onga i resi nguu la kange. I whai ngō fie ai. O ke ror kere wa vangoa le i fiu fo ile ningska mo le wha urulunga e wha salalau a vangoa. Ia e re o mwhainga wha kumuinga o ngal kua kere fo isi whai a onga. Ia kau mau. Yo ke ro fo i kau makai maka ngaruenga pe a whai alaungi ma ngofo i kua ma kulanga uwhapea. Ia e pe o paunga si mea o ia o kamufai e. E pe ila e o kuai se so okanga o le kamufai ngare whai aku ngei. Anga i le ingmeske, i le kako FOE, i po le faculty le o le education. I se whai ngā fuile le spokalame reviews, kou pokalame keita ila i anga i kamaiki e le au aku maka. Ai a maka walau mako whakaikai e lau ai ngai. Ai ke enki sa kamufai mai wha e kausanga pe limau. For trainee assessere nganga ruenga ma lau mfainga skosipi ro sau i le inveske ka mo fai ai ai aro kan ko nga kasi lua ka usanga va ve file assessment e loa inga fo ile alo kama po le kenge o lo ngau e fianga lue mfa fai a onga mkulanga fa penga e ka le fa kalia la a va ve file assessment wa kusa pere au makare inveske ala wa manku fo le o langei o ke leo kausanga o ke le fo ngā o roi loa. Ia whai sa whakala lea ka mahiki ma le au suenga e qualify e sau le NUS. Ia o ke loa kasi loa kausanga o aru whakaikai. Ia e loa po o i e kawala mai le wala ulia le akua ma ngā whakamangianga. Pela skulanga ngā si silange pe whawhea ngā accommodate le need le a fo i lele. A whai ngā whauau. O le pokalame lai whai ngei. O lo ngā lulua e marasea si a onga. Ia e whai e le pule a onga lako time sheet e lo ai o lai o aku pea. Wa a whai aro o fwoi ku i rongo inga. Ia uwha pea ngā fwoi ka urusi le interest o le trainee lea. Ia o lo kau whai ia o lo o iei fwoi kongo le skolsipia mako kumaro. Ia ngai alaungi la iki. Mo along whangau ia lo kau whai. Ngai a whaauau ia kulanga whawhai a onga.
ia a uma ia e sangi ele sia o ngai ngai fa maungia di poking e male me se foi o nga luenga fa kai nga luenga le nga luenga kwai mka nga luenga wa e fai la assessment ia fa wa ko ile lunga ia o se ka mo fainga nga o le e ko foi le ia kil foi le ne FOE le NUS ia o le se kulanga foi le fainga ka mo teita ia ka ia le au maka ile ingmeske ia nga ia ave fa ia o se me foi le amo diploma ia maka ingama fa kai ia o ia fa wa ko ile lunga pe a ko fai se ia ma onga inga ia mo long fai long degree o le kulanga le va ko foi se kulanga le de inveske o ngisi o me ka ua le scorsipio le polo ke ki ma ko ku malo o kulanga sa ye sa ka kala nga foundation al mai le kai lava ka miki ele lava ka miki ele uma le education sa fa ele mas fu afe ile semester ma fu kulanga ia e ngao i ara fa io ka miki mai ya ri pakai qualify le NUS ma ore si me sa ma ko kiro ia e ka miki au maka lua se la wele qualify ai assess la kum ka upu lima i wa le best 4 ia include English e kasian ka upu la ya wai maka asa wa fer ngang Samoa vals fu mo ku pe was fu pa wa le ka upu pas ala ya maka kol se fu fast fu isi ka upu ai fa ya kula mai invoice o le la pe ile e polo keki ka mo fainga o ngala sa ka mo fai loa ia ma ko ngaluenga mari mare official le fonga vai e ko assess la ngai mo ki vai e ka un kapiti ai mo ke loa ile kai nga fakia ele alo po se fo ia kali po le afingi wa wa peina le sa no ngal sui mamalu ia e afu na batu se so swani no fo o tatu ngaluenga fa si tele o tatu ngaluenga mai tau tu no fo tele fu usim tau sala nga ni se sui pele ngangale sa tau faila vai tatu lipoti na si tope me o langa to no tatu lipoti moni o le fisa onga o le metele ia o le fasawino tatu taimi man tatu ngaluenga o le mafueo na apa tu no fo a tono lo ma fo tatu talo tupe nice e ava no ia tatu launga fala o tele ia pele nganga na tau so na sui malu ia lo fangia me fo so na tu fo tele tatu ngaluenga o toe le ho man tau ni sui ia e manatu lo fo ele te fono ma le fiona mista ia pese i tu langa na ia fa pu e fo tatu ngaluenga o so na tu le sui ma faftai e ava tele le nei sui lo fiona ia o la fa pena o fai pe ona mai lo finangalo ia e la se matulanga ia a pe tulanga le fo ile ngalenga ngala kulanga le inga ia worth le semester kama ki mar ku penga ko ngai le sa fa ku inga ia avenga se lua maka upe ko o le very full program ia o ngor kulanga nga fo ile le kan ko wa le sa kula ia ere fai nga pasia nga ia ia ngor kulanga nga ai ia la urola se mai la le SQA ia fa kai mo le ka mo fai ma le fu ka din malo le fa kuanga ia ka mo fai le ku le ia ka ko degree fo le recognition mi sia ko ya Australia ngi sila ia mo le ko le nga fa kai kulanga ka mo fai nga ka ko fa la ko nga le SQA ai pa wanga simia la kiki ale va pe fa kuanga o le fo e mai ko li poker komiki e kulanga le fo ile le o fainga ka ko li poki la lo le fo kasi isem ka ngaluenga po se fala konga le ako o ka ko li poki au mai ia la ngai fainga ka langa o record sumai ia le konga ka ko fongo inga ia sa ngai kulanga fo ile le au mai ese le va en fa Samoa ese va en fa perkangia ia ke ro fisa sia ile de palinga ia po se si meu se mai de lau pe polis kausanga mai fa pi di pokeres kausanga pe ngai melaiki ia fu de va pe fa kuanga ia mai se o ngai fa ka u lava ia di poking ia o ngai record mai ia ka ki lu mo lau fongo al Palemene
E rau fionga le fonga whakalai, ia, lau ronga le pau io ngai vaenga. Ai. Le ngai kumalo, ia, wale, ka penganga le, ku la fongo le, oia le, ka kuri poki al komiki, ia, le ngai as fongo, ma le nganga whaaloalo, whaftai. No, tai. Ia se mo mansui o Samoa fa la tai na so ele mansui fa le alili numero tasi so ele mai maunga numero tasi. La o fionga le fong fitalai. Mana tu le o mai ona e si fo le vi inga mal fa ftai le tua tai o sola. Fa tang sia fo le nganga o le tua tai to lo ina nga luenga tato Palemene ne yaso. Ai fai mai ale mana tu au tu ole. Fai tau ngor tuspa ia ne yaso le e la to fia fai tau tuspa ia. Fa na muina i le masima. O le tatalo ma le anga le lei. Au le kolose whaolo na whai upu e ono. Whape mai. Ia le au noa o tau upu ma le alofa. Ia wha mai i le masima. Ia i loa e o tau na whai wha tatau se tadi. I tangata tai tasi uma. Io, o le wha malo se au lea e. I le tātou Palemene mese le fionga te fono. O le komiti. Wa o lea wa atu ngalunis. Ia, wa abe ese le atau Yesu sa i tu ola o fionga. Ia e pe o se wha manatu lea. Ia nofo sa uni tātou. Ia lo tātou wala wina. Me lea, e mole atu lea nganga whaafitai tele. Na o fionga te fono, whaapea sui malu o le komiti. Sa ngafa male ilo ina o neidi poti te tele. Wa te wha malo le fionga le minsta. Ia o whaururunga ma tā ngā ruenga o aonga. Ia whapea fol tātou universite. Ia whatasi e mare whaaputonga po le official tu spasi tau waloa po le SQA. Ia mo le whi tā i tunga e le whatino ina ma le tautua ina o si o tātou wa tunu. E lai titi asi Saufo nei tu malo i le li poti e peon tu ina mai. E le fau nei whawhita audi. Tātou te tala noa i tausanga umai nei whawhita audi. Ia maolo ave fo le whamua mua le tātou malo. Ia ele tūlanga o aonga. A wao se atunu manuia. Pe a o ina le leo na tangata. Mea le tā ua tere fo i lo sui le. Ia le tūlanga o aonga e peon tūlai mai. A o le whautuanga le komiti le tiutiro atu iai. O le alo ia o tu spasi. E maua mai lo tātou universite. Ia tunu i whafo. Ia o ta manatu o se whawhita auri e le whaingo fie. O na maua e se fofo. A o se whawhita auri e mo mia le ngā lulu e whatasi. Ai mai se lava i tu tino e toru al malo. O a onga. Ia o le universite ma le SQA. O wafo i o a onga e whawhanga ina pe whitinga le universite. E tā ua la i so manatu le wa ai o le malo. I le tūlanga o iei tātou wa o onga wae. O le whawhita auri a le tupu i tausanga uma. E lo i longa lava o na tūlai mai a tātou wa o onga. Ua whaatūr tātou universite. A e ta tauana o tātou ngā rurue. Ina ia mawhai o tātou wa onga. O na feed pe maua tamai te o le universite. Wa lesi le whawhita auri tele le mai tau. E le se whainga tāu tātou o e malisi na pasi la e a onga i pe whai le universite a New Zealand ma Australia e. E whai ai a tātou a onga le universite. A al whawhita auri. Olo na winga le inta mai te au sia tongi e a o inai. A lo na fo. E fisiri ngia po lava whai a onga la tō te a o ina le nasi la pasi. Ia whapea foi ia tools po mea e mo mia e whai a onga ma le universite. E a o ina ita miti.
O le mea lea o la ului le minsta ma le mata ngā ruenga. Ia o tātou ngā lue. A tonu wa. Wawe tene ono o tātou wa ai le whailonga le bachelor. A o nei whailonga e le certificate ma le diploma o le TVET. O le toa tele i o tātou alo ma whanau. E anga waa le lei. I nei whailonga ia. Ma o whailonga tonu na o le mo mia. E matua mo mia le tātou atunu. I lona ati na eina. Me lea. Ia. O tātou ngā rurue. Te lea me mo mia le ofisa wa onga. Tangi mai tutongi. O le mena le tātou mālo e whai. Le foi o te langolango ina le lava o whai a onga wa le o se whawhita au di fau. Ia, to tele nei whai a onga lai mālo rosia o ritaya. Ai me le wha o ngā mai na whai a onga o mai tau mwhai tātou whawhita au le nei. Awa tātou te popole i le o tangata i ngā ruenga whawai taimi. Ia pe o fo inisi ngā ruenga le mālo. A tātou fule matua a o tātou walo mawhanau. Ia matua to tele ni tangata e popoto. Wa tasi lea a tina e taun wawa e tātou malo. O tātou malo e le ini mine lale mani, auro mani a rio. Ai a popoto tātou walo mawhanau. Ia mawhaina ave ia tunu i fafo. Mau mai tātou tupe maritamau aing. Me lea, ia, manu e tele lau fionga le minsta, ia whapea foia mata ngā ruenga i tolu i lalo lau awai. Ia whapea foi le a fionga teitei fono. Ia mauni tari le lei o mātou whisidi ia watu lau a fionga. Ma le whaaloalo manuel fono. Alo, hai. Tula mai le sui o whalalili, numero tas. Tai. Ia, whaafitai te le lau whionga i le te lai. Sai whiola whanua nei whoi sunga whono, mai whalalili. Ia e whoi langona masi manatu. Ia, au se whātou whala inga le tu malo. Ia le li potir komiti, whawhirea tu le. Pa ia la silasi o le mauta. Ia le nei tae au. Ia me se saa mōlo whaafonga mai. Se whoi nei tu malo. Tānu ngā whamlalo nofu. Tawanga i se a whalalili. Ia, tāpua i mai. E moli le ngang whaafitai. Sunga te whono. Whionga le whaipule. Ia masui ma malo komiti. Ia no lalatou ngā luenga. Ia pe ona iaile. I poti o tātia i malai. Ia me se le laulau a whono. Ia le whaingo fie. Pe au sao nangale. Le mauta. Ia o le tūpito sili leo na tāua. O le lumana. Lo tātou se e il mauta le nei. Tāpenanga mātua. O le tātou tāpenanga le nei aso. E mo le lumana. Me lea le titi le tāua. Ia o. Ni meo a onga. Whalenga ang whaafitai le whionga le minsta. E me se whaulunga o mtanga ruenga i tōtu. Lau tōmu apitola au. I lo tau mawhai ai. O le tūlanga moni lau whionga le whongtalai. Ia. E leo tō e whaingo whiene i aso. Me se tūlanga o ia onga. Ia mata se tālai le uti whai a onga. A tonu au i oile. Tuan malo. Sa tau mwhai mai la vaile. Whaenga le nei. Ina ia. Whamanino ale tūlanga le nei. Ana sa o i susu angat whaipule. Ai li se eile no fōle tu malo. Lau whionga o le tūlanga le olo ia ia whai a onga. E le mawhai a. Ona to o le numero whai a onga i se tūlanga e lava. Pe a le suiene a whai automaiti. Te mi nei. O lo fuala whai a onga. I leo whai automaiti a onga. Lona winga. E luas fulima tamaiti a onga. Ona tasilo le whai a onga. Le fwoi lau te puni e lea onga. Se matonu au tongia. Ona wale a tole lima sfulu tamaiti. Lona winga. Tasit whai a onga. E fwoi lai tuai na ima tu malo. I tua. Ia na le tai fitu sfulu. Tai valu sfulu tamaiti. E u wha solo. Ina alu ilale numero. Le ala le nana o le lua pe tolu pe whawhai a onga. I mantou a onga e lima o loi ai. Na o le lua a onga e tai lua se lau ia la tamaiti. O lo tu whaatasi a onga. Tu whaatasi sale lua po tasi.
tu fatasi ia ma vai mum taut o lo mau ai le no mela le na e lua se lau o lo ia la fa ia o e valu to me te pule o isi uma o ngolo taitasi ia no uma ma malao ia na te fitu fu le lana le tolu pe fa ia o lo fionga fo tala o mai le mele moto ona ile fa to ala unga le mta pule ile masina te nei por tau santa luai por fa tau santa luai la unga mai le mta upu ile se fulu tau santa luai lo fionga le ole e a fua le tulanga le ono le suinga le na ia o ile decentralizing le sa fa ni ia o fa kolisi ia fa vai sa ia o le fa le grant e fua ia ile le tupe tu atu e fua le fa ia o e fua le fa to meti ia o pa wala le met tongel malo o le fa ia o male tupe le vatu is a grant e run le lao o tuana ia matua o ngai le atos se lao ele a tulang sa yai sa selau ta la altametit no na winga ala o ngai selau nal fitu a feli ma selau e ran nei la o ile tau sanga to o fa fita udile o le wa folinga mai ia ise upoto ia te o discriminate la o e fu ai lunga ile tupe ma la fa tomiti lo na winga le ma fa ile ta halwenga o le ale ono lo to fing fa vai o lo muta ia o le nganga le da o watu ia isto sila fing fa vai la ngol tu langa le mai fetuanga komiti to sila le fituna inga fing fa vai le foi la le temile nei pa wale tali le o tali ai le miliona nei komiti a o le fa nga tu per miliona e fa ia kesi fa ia fa la onga me a wa lo util fa so ile grant le nei o le grant le nei lo fa nga e so sani mo fai onga me fanga fatino la on so sani le ia onga il fatino nga tamaiti to so sani il pido le vai ma operation atoa il le tai lava le lo la nga ina pe tono mota le ni il ta ua onga lo fe vo tale tu via mai o va fitai le tanga luenga il pisasi tan fenga luenga mano sa faile la to workforce national workforce plan sa vala ulia uma ia fon fa vai fa fitaia langa o ta penanga ma nei le lewa ia mo le nga fo ilo fon fa vai ele lo al vai bule na te and of races it tas ta ma sa ongai ta onga le ia lo fo itu ai tia e to tilo ai le lipotile na the national workforce plan ale al pisasi na manino le talan fai mai sila pisasi fa le tonua onga o lo ma o yele manatu popole ilisi workforce ilisi do suta sanga ngai mai ya lo fa manino lo no venga o le lo i tonu al malo tat mai e vanto ile le nganga ya ina ia to sila le fai fa vai le ao lo langa pea i tono mota le nei fa fita auli ia tu sa heo tu langa maisia ia onga tu lai me volvenga malor fa tu le tu sa mota sa silingia la sa ungo ia le to yenta to wa onga al malo ai pe folinga lo wa wa ai tu a pe wa outsource il tato onga e so soni malo na isi vai lo fengol fong te lai e nau te inga ia ina ia to sila fing fa vai na oi vai e lo fengo fia foi tu malo se le ni le wa matu e nai komitia onga ia wa o se tu le lei e te pu e foi so le sila fia ia e pitai mo fenga tauna tu fa tasia onga ina ia mo se nu mela le lei pe le nganga le ya ina ia sila ia mai se ale usa no le suyo ale pat ia se la tu wa onga ya wa o tapu ni ato ni le lei ia la tu fa tasina ia onga la fengo fong te lai e lisin tu lang ta ua le ato no le si vele no na la yo no fenga malo fa tu le to sa motas e avec decentralized
ave tua o tātou atina. Au au le meua vai nei, wa matonga ngai me pia. Le usau no vele su vai tele. Ia o tumu la tu au. Aisa wa ngai me uma pia ia onga. Ia a me se ia services al malo. A me se lo na I pe tātou nenga luenga ia I falfai ngā luenga. La nganga leo miliona sa fai. Ina ia tu o tātou tangata I fu mātina. Ili ia se sengo lau fast food to like tonu officer. Ma le fast food to la e tenga lua I lau papovi tu lau. E se senga. E ati na e uma. Au le nganga. Ina ia feso swani I le tu maftio iai. Le lau fa solo mai pia maanga. Ma ngai mai ngā luenga. Ma mataiona. Ngau ngawa matoa o ngai tua. Lesi lea mai se foi. Fa tuptupla ia ai. Fa fita uli nei pia. Mai se lava. Ia services al maloi. A walam tu langa pena. Pe lesi lea vaenga. Ia e au ai. Ia ile nganga. Ia ina ia to silsila. Ile faiti tia mato ba ngai tua. Ia no wanga I mai pia. Tu langa pena. Lesi vaenga lau fenga. Ile tu langa fa onga. Sasa ia se tase fa ai mai ngauta. Ta vai ai fa unga I tau sang taitasi. E pe la iti ai la tu fa u le primary school teaching. Ile bachelor education ai primary bo umai lu. I tu afoi matoa onga e tolu mai fa onga. Ai au mal kolisi. Tolu futasi fa onga la ofo. Le mafuanga a sila le utilization so I tu lana. Ia pe o tu langa le na. Wa fitfili umal tele to. O ila togolo I umai. Ia I le ngā secondary school teaching. Ia pe o lisi le vaenga ia o e to sila. E ia ile fatai ta inga sa wat foi tono on matu fone stasias. O le sa fai le tu si le ofisa. Fitu su valto sanga o fitu le tu ona su to sanga fai ngana. Au no malona form 5. Saulo amatan fai ngā luenga le. Tanga luenga Palemene. Ai fiso soani ina ua mai ana o lana certificate secretariat. Ia onga sa fai iaso. Ma mata ona fiso soani ai I le whaonga ina. Ia o alom whanau le nātai. O le tulanga le sa iei mātua I laso. E umalola form 5. A matalona e sau e whai ngā lue. Ma mata fiso soani. Le atina ino le matifa sa iai. Ia a mete fiso soani mātua. Lesi le vaenga luma mai tau ino le wa matona la ese le ia 13 a la ia 12 ngata ai ia tal tonu tal sia io se si le vaenga o le a una ia ai tatu to mai ia I le primary school teaching la fionga I le fongutalai fia o se talai ia tulanga ia I fenfa vai pe ona ai matolo nga tongi talu ai se mato angal mato tu malo manino yo sa no angal pule anga el pule anga me o fa sa el matanga luenga ona to fai ase nga luenga I tamaiti ya o ta tu fasilia petai ya sa ne fo ile ne avno fa le ho ile avno o le fasili o le tatu wanga nu o le tautua a le tautua ya fai mai le usta a usta fa maoni a fa maoni ya tautua fa maoni me ile lofa ia ma tulanga leu a le wa mata tato walum fana ia ile tulanga ile le tang fio me le fa nga luenga nei va light a se sila inui ia tunu asia le malo lo sio la tu mai a mata la tu walum fana me le tolu tau sanga a mata le tulanga le nga yoi nga lului pe le nganga le ia se sila ne le tatu tanga luenga e tulanga le e usu me volta o sta ole vai aso ri amata ta vai tu fai a ngol no tar kolisi o eu tau fai bele mai le vao la lole fai a onga o matai mama tua ia I tu tonu a onga o tatu walo mata tu fana lo tu fatu tuanga ina ia o ina a tatu tu manga mai lava le titi Peitai, ia le ese fa inga le wai na on fa penat. Pai komiti, ia tulanga fa fa langa le tau le poti fa vai. Ile
Le si vaenga lau whenga le ia le tūlanga o Polkalame. O le te mai tawina ale le tūlanga sa iai Polkalame sa iaso, sa iai moa o ngā whakamuta. Sa uno fwele whalpule sa mai at nei. Ina ia ao to mai tala whea ngai mo le ati nai tono tatu aingo. Tele o aso nei wa ao to mai. Ia i suenga ma whanga o ofisa mtulanga pena. Peitai. Ia ao olo ina la te whaipaipa. Ia o mona e vilile. Pe o tulanga le lau whionga. Toi sira e ile ngang. Isi toi sira sila ile tulanga i to mai tala whea ngai. Ia a wale ati nai. So se tafa o le soi whanga. Mana tua le tulanga sa ia vele. Anele. Pe o lau mua. Ole el taltonunga sa iai. I so wa vai. Ina wa fatu i tonu e tātou le University. Pacific. Ia fatu anga. O a vele sa avea ma feeder school, college. Mo lea onga tā ua. Aisa, sa unol telo mota. Le nia tātou minerale. Taltonunga fale ali. O palpala o tātou minerale lana. Tele una nutrients, tele tūlanga le lei. E ngā mulu tātou o tunu. E ele naunau ta inga. Whapena se naunau ta inga. Toi sila, i le whata o tonga o tātou waonga. Awa o te talitonu. Ta te le mai lopo o toi fienta maiti. Ia uina o tāhele. I le a onga whawhatoanga i alafua. Ia mai tātou o tunu. A tatu mana tua nei. Ia le whionga i. Tu tasi minuto sui. Ia le whionga minsta ia tusunga. O ia sisi o lisi lea sui. Yo sa oina. Ia le tulanga, ilea tulanga. Ma ve foi mo minista. Lau whionga le. Se o se tala ile tulanga al preschool. Ia, lau ina tulanga al fautuanga. Peu tu ina iai. Ina ia una ia. Ia ma se me mule le nei lau whionga. A tonu e le whaingo fie. Ia le. Au iai tonu ngā luenga a kapeneta. Na o mai aile professor Soani mai se tasio sa avem professor tata universite sei sila ane il tato officer a onga o lo o wai atu fafo ia onga ia etaita ia ila to o leo ia ile lo tu foi le scientology ia po se telto nunga fa scientology ia le sa wai atu ia malanga ata to a onga a whaia onga, ma sia onga mai tūna. Ia au onga nei. E olo whaite tāu, le tali tonunga. O i la tau, ia o le tūlanga le tau Scientology. Le nganga lea lau whionga i le, o le polenga lea. Ia i le tūlanga. Lea lo ta otoi. I ei nei vaenga ia, e tā ua. Le anga le tali tonunga lea. E la talitonu e le mo il kiriso. Le talitonunga leo o la tau nei. E le mo il kiriso. Faola. Ia, na un whapenatu sui whalalili. Ia e soani ai. E le tātou. Ia, nao si me mulmuli lea, lau whionga. E le tātou NUS. Ia, lau inga le telo. Fina ngalo le mota. Au su l'université il non o tainga ya tato Polkalame e tu sol tato wanga nu ma si so manga vai to no la o system e manuel o fiona te le fontalai tu sur mot so fu Ai. Rồi me sui vai monga no mutas. Salo e le fai se sao ne tu malo le fiona fontalai fa tai mo le vanoa. Talo fats fo in le tai au le fiona me se le fiona mai le fiona le mai tai Palemene po la fiona sa fa pito ma le kapeneta pe foi le tai tu ngai ma le sui tai ia me se sui malo le Palemene e fai se sao le lipoti le komite mo mo foi le nganga fa tai le tu malo la fiona fontalai se sai foi ma falo longa foi sa tau a foi ma saunia foi fiona i sui fono sui tofia ia mo le toile nganga fa tai le tu malo le fionga i le laulu, papa, ia mes foi le sunga le malitoa. Ia o lea e talia taftafa suli o tupua, ia mes e lufi, ia o lea se teime
wa tau nu elna fa mo 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 le nga nga fa tai le tu malo la fionga fong talai tu sai mali poti matango fie tot wa tu ina mai le motel tai au le nei la fionga fong talai ia la le ta or firufi ko ese meu tu la mai tu firufi tu ia ona mona ia o sau tala i le me ia wa langa mai sui winga le potel mato komiti ia ai ia o le usa unil mato te fono ia tali manino uma me uma to te pole o le tulanga le usa no e sui vai mau ia ele tu lalo ma le lilo le lo le fa maulunga o fa longa pe on tatu yai ia so mo tu na yat ai wo mano talo le suyo vai mau o mai na fai le ole tu ya tua ele to o fa lo sis ia o melia ia a fai ese time o time sta ma vai ia na to sila le sta mo fai ngal tu ya tua ia malenga fa ro ia tono le o tali la usiri o fionga suyo vai mau no tas sai la mala fiang saloe so sia tunu ua a tama mai ma popoto on tangata sia tunu manuia le ala fone nai po le ale umio nei fon tanga fa taua le nei usfunga fono le li potio tulanga ya on mo le nga fa tai le fionga le minsta ia mesio o fisili o matanga luenga le onga mesio le fionga au heson men ia mes foi le fionga professor tu fascina tu fuisa teno le vai monga ia mes foi le polisili o le SQA mo le nga fa tai le fionga te fono ile tu o oil nei committee e atama mai wa pena ofertu atama mai sia tunu manian ine alo man fanau fa pena na manuia lango ina le nei tu malo la ofionga ya li poti wa tau au mai tonu au nei tu alalo o le mai tau foi le nei tu malo le li poti o fisa wa onga ia matamata male fia ona mai tau le la fainga le staff li poti le e a fe fit se lau tol sut fitu au le na numero pe li fai tu tamaitai ona ngo pe o tau lape ta tau ali pe o tau le anga foi le tulo pe o tau atama mai teine ia pe tau fa pena se tulanga le vai o le tulanga foi le tulai mai o le li poti le committee o pelmot ia pe li fa a mis chalo fiso anga le tala no ai I lo taua foi anga fataitai le fionga fongtalai pa inga o tunai sa fataua ai anga fataitai na ia fa malusia sa no foi nisi sui le mafaina tama mai pe o ilunga pe ale le fausanga atu lalo pe la fa pena si tatalo ma si tu lalo foi le nei tu malo se to sila I tato a onga tulanga lua malo na ia fa malusia na ia fatino uman ia anga fataitai na ia o ma ia tonu alo mo fanau e a mata mai ina o nisi fatoa o ai le aonga tulanga lua ua lima ua ono e fiu foi lana fai aonga e toe ia o ina ia ele o fa pena ona ele o fa masani mo le lenga fa ftai na e kalesia mai la tou o lo fatino ina le o nanga o aonga fateta ia tu lalo le nei tu malo se sila ane ele o fionga le mista pele ma fai ona to tongi fai aonga e fatino ina aonga fateta matamata I fa fita uli wa tu lai mai le uti o whaiaonga. Ai almanatu le nei tu malo o le fofo ama le tūlanga iai. O le matua I tuu ai lunga tutongi o whaiaonga. Wai alana o whaiaonga se tulou I ngaluenga whawai taimi. O nei se tulou le alea ngai usu ai ma le api ma le whaila le tai au. On next door le iau lunga le form 5. Lua tā vale, faut fale. Le alu ngaluenga whawai taimi. Ai alu al whaiaonga le se mea. O ina pe le li failo tia ilo fa ya onga ma faila le ai alu ngal wenga fa vai time o le tua lalo ale su vai monga tua I tu I lunga toni fa ya onga na ma faila ia ona le to ya nga I tu ngal wenga fa vai time ai tu le la to o nanga lua fa malusia fo ia sia onga ta u fo ni ta ya ni sina ia ma fai on to fa onga fa ya onga uli ta ala u tatalo nei fa malusia to e pa poponi sia onga
O ina malu ai ma pui ai fai aonga. Pe a tau le alu atu ma fiu atu le sia aonga. E sia aonga. Whaftai fo i le malo o whawau pea le grants. I o te talo, e le o pose lilo i le aonga le tu malo a Samoa Prime tulo. O lo i lo tu malo. Te le o alo whanau le tatu atu nuu o lo o whaonga ai le aonga le Samoa Prime. Te le o le aonga lea e pe lo i titia pe to tolu e le au i kolisi Samoa ponisi. O lea lai talo atua ia sa angai fo ia tiau. I se tūlanga whapena na ia whamalia i nai, ia le refa ia au nanga i se tia o se tūlanga, se tupe a watu e se o tatou malo. Tūla i mai le NUS, ia e molia le ngang whaftai. O le nei fwoi tū malo i le naua whamatu atu le miliona, ia e alu whamuamua tūlanga i tau wa onga. I le ia ngai nei tū malo i tu whaina o ni wir paelo man me whapena. Wa atama mai whanau al vaimonga. Ia whapena an whaurulu e mtanga luenga malo. Yo o mele taimi le nei. Pela al talo le nasa whaftai ai. Al talo ile whaftai le uwhionga le minsta tere o taimi e awe whamua le nei tu malo i piri aonga. Ia nisi o taimi ia e sa talo atu na ua tuwaina whamatu mai le uwhionga. Leu tula i mai la uwhionga le minsta o tinamata mai tae milion. Ia se tau whaavawe na whamatu tupe ia. Ina i mawhaina tatongi pili o ala mawhanau. Mesi al nei tu malo e lo ave pea i al whamuamua i piri aonga. O te whaftai fo i le minsta ma le pulenga o le NUS. Ue nisi la sanga i ni koses fo ina le anga i whanau o le au sia lunga le poto atamamai. Po e anga i atu ma anga i skosipi whafo. Le ue isi a o onga le nā. I e whaftai e ia. O les fo i la ngona o le whaftai. O le lava sauni o whai a onga i alo. Tupo le atunu o loo au ina ala mawhanau. E ala i whailonga te umia o loo iai. E mole le nganga whaftaili. I lau whionga langa o oe sa inga lue ai. Le minsta o aonga. Lo whapena fo ina ye le vaenga. SQA e mole le nganga whaftaili. Pulisili mat pulenga. E mai tau a tele o saunoanga le nei mota. Ia o le tau mawhaina ia whao ngā. O tātou wala mawhanau pe a ngā i atu i whafo. I lato tu spasi po lato whailonga i maua i nei. Ia o le mata fo i le lipoti. Ia whaftai le tele o nei atu nuu. Ua mwhai on tātou whaiwhenga ngai. Na ia ai o te talo. Ina ua mato a ngai atu tutuila. I tau o mamawa i New Zealand. Tutuila e a mata le tongi o tangata e sfuru ono tā la i le itu la Amerika. E alu atu la e pe wai u atu i le polit i o i Town Pasco. Ia e tolu sfuru. E alu atu lola malau tikri. Ia ua ono sfuru Amerika. Ia le tau tatalo ai o i New Zealand. Ale le la talata mai tutuila. Pe le mawhai o na whapena na tatalo atu i tutuila na ia mawhai o na ausia ma tu ilunga whaonga ai. Tu si pasi po tikri ma whailonga. Tau o loa alo ma whanau wa o mai le NUS. Ia o le laua whionga le whongwhtalai. Ia pauna o nei manatu. Mai lango ina ele nei tu malo. Pena u talanoa fo le komiti o tonai. Ia le fo to mai fo le fa mai le nei fo lipoti. O le saini. Ia pe fa pena pe tau fiololo atu la komiti le nei mua tasi lua le pe o tolu. Ia sui komiti le o saini nei lipoti. Ia ngona i fano no ale. Pe o leo e sau fa pe au e se male minsta e tele to te fono e faftai lo tu mau pe lo tu langa te fono komiti. Se sila ne i la tau le o saini le lipoti pe sa sila ai. Ai vatu lango le tu malo i lau lipoti o pe mo te mo ngang fa lalo lo fiong fongtalai. Lo fiong fongtalai. Pe le no talia tum ta pule vai. Ko uka ko me ia fa paki. O mai whainga luenga al Palemene. El mele o le kupunge a lenko le sangi di poki. A di poki umawa umanga waku di poki ka ke iai kongo fongo. A wakul me sangi e koke le sangi la me lenga le sangi. Para ai. Ia. Ia. Sui vai mangwa no maltasi. Ia. Ia wa. Ole. On sai mai se fa kala i sui vai mangwa le malkasi. Ole wa sori o le kala no fole no pe. Au ne to ta o se swafa.
Ia, o lapta inga no foa, ia, e whaalua loa, whai unga no foa. Ia, malulua tu lau whionga whongtalai. Wanga le. Pewa ta masani ai le suafo si ata wo. Ia, aua le nganga le na. Aua whai e whaamasangi ka kume. Ia, whaftai e le toi. toi. Ai ska i ka kukula whongu maua mota. Lau whionga whongtalai. Mo se manoa. E se me. Ia, e lau whionga whamaruru atu. Kai ka ngiu kauru whale kongo kalinga si whongo. Ia. Ona makua, se i kau whai fufua. O le haka ki ngā lwea i kai kamamona. Pau ao le leo le kai whongo e malos. E o ngā fwere malos i whaalai maka. Ia, o le tulai masi o whasalangan marua. Ia, whaftai lau whionga whongtalai mo le manoa. Tūlai lau fwoi malangang whaaloaloi. Whaisina sao pupu e tusama le li poti tāua awa. Tala no aina le mota. Ia, ai manatu o lea ua. O maona e te pui le tapo tūpō. Si tia le whaftai le tua e sulono nanga lei. Ia, tai au sola. Mana tu fo i le toi whaaluaina lau whatu lima e maisi o le apa. I pa ia ma mamalu whai whongata o Samoa. E afua mai le tai samo le tui manua. Ia se ia pa ia le tai mū o nā whanua. E tau i no whaatalofa. Whaafila i lau whionga le whongaftalai. Ia, lau whionga le tamaitai Palemene ma le kapeneta. Lau whionga le teitai o le tuangai ma le sui teitai. Ia, ma sui whai pule umole. O le Palemene. Ia, lau whionga i le whongaftalai e mo le ale nganga whaafitai lau whionga. Tō whaalainga. Ia, ua tātou sui ai le ula manongi a wale. Tāpua inga si o tātou atunu. Ia, ma o le nganga fwoi le nā o le nei tū mālo. Ia wholau i le malu le sao Samoa. Ia, i le nei fwoi tō e tausanga o le tātou paia inga. Le anga e a ulu tā whenga. Ia, e selfutia ai vai singano. A while mū matoa tai tātou o te tai. Ia, e whapena fwoi o na while mū tātou o tunu. Ia, whatalo whatu si o i tū mālo. Ia, whaftai tele mo le tāpua inga. O le lava o te taofi umaya. I lau tau whina ngalo no usaua i tia whau. Ia, wase manuia o si o tātou tū mālo. Moli atu le nganga whaftai tele i lau tāpua inga. Ia ma lau tatalo. Lau whionga le whangwhtalai e titi ana i vaenga e. Fia whai e se manatu e tusa o le poti al komiti. Whaftai fo i lau whionga le te whono mal komiti mo li poti tāua. E lua nei whautuanga, ia mese fo i o tali le mālo. I tūlanga pe ona iai le li poti. Ai fia amata at whapea se langona. O le filfilinga mo le whaua wina o le aonga po o le alu ni ngaluanga whawaiteimi. Ia o le mea ana ia le tangata ia. E le aisea ia tele o se maalosi o ia i tātou e mwhai ona tau fiai. Peita. O le aonga na o tātou. Te tai o le tunu tātou te whautua ina. Ma avatu le tua lalo tala whianga i alo ma whanau. Ia mse foi o le whaafonga. Ia tātou mtanga luenga o lo ngafa o whainga whaavai i tūlanga tau a onga. Ia mase o ngā luenga. O le mtaupu pela foi o na saunoa iaini si o sui whautuanga a le komiti i le tūlanga foi leo o le silasila i awala e whaatosina ai a whanau i ngā luenga whawhaiaonga. Ina ia fo ia le whawhitau li o le uti o whaiaonga pe ono tātou ta pisa ai le telo tausanga. Ia ua whamawina le whinangalo le malo mai whawhitai. Silasila i se awala e mwhai ona si tia tutongi a matau nei whaiaonga. Na ona o whapopo i nei tua lalo. Ia i le tūlanga lea e. Mua mātou whasoa manisio nei whaiaonga o seisi tūlanga e o lo o whiangai malau tau lui tau. O le mea lea o le workload, o le overload o lātou ngā luenga. Tasi le whaiaonga, ia, tau titi lima i le valu mata upu e ave le taimia tasi. Ia, stasi nā watu ngalunga. O leisi vaenga lau o whionga. Ia, o le nātura o le sio manga. Se i tanga i ane, e le sio manga, o lo ngālu e ai, e tātou whaiaonga. Mai se fwoi rau whainga luenga le malo. Leanga sa whasoa fwoi masitasi o
tangata whainga luenga mwhai ona ua se ese ma se tasi ofisa. O lana saunuanga e le o le tutongi na lai ona aluese a au le si o manga. Ia se silane i le tu po le ale mea le tupu. Mafuai ona whese tai fina ngalo ia o alo ma whanau o tātou tunu. Lau whionga le whongwhitalai o mai lea i le si whautuanga le au whiaila le mea leo ngaluenga whaavai taimi. Se a wala voile ne mwhai ona tāu whiai ia whanau o loo iei le tomai. E whapitoa ala le whautuanga lea i whanau o loo iei le potential e au si ai tūlanga whaalea awa onga i le tomai e se whaasai nisi wha matematika po le alava. Tu ia tātou walo ma whanau o le ngā whatia le academic level. Ia a o whanau lava o loo iei le potential e whaawau lea onga university. O le vaenga tonu nā lea e tāu ai le whautuanga lea. Lea e whaamauina ai le tali foi al malo. Ia sila ia tūlanga foi lea o le o alum whanau voia lea ua pasi tūlanga o suenga voia maulunga tūlanga whapena. Na ia ave ia vanoa e whaawau ai lea onga. Ai aua le umaloa o loa e mawhauwhau roi ngā luenga whaavai taimi. Ia o le whautuanga maltua lalo na whaafonga foe ia mātua ia o alum whanau o loo iei le atamai e whaawau ai lea onga. Ia whaamua lea onga. Ai whaalona luan ngā luenga whaavai taimi manisi mea. O le mawhauwhau iei le tau o le nei mea. Ia tātou te taulangi lava o whanau o le lumanai o le tātou atunu. O le lumanai o ainga manuu mai tu malo. A whetai ai alo ma whanau malu i tau ma whawhitau li o leolanga. Tātou te le whaitau i whale pālangi ma ta avale e wsoaswani. Whawhitau. Ai a poto ma tamai. E ma whai o na communicate le whawhitau li. Ma sa ili se tali ma se fofo o lu i tau e whangai mai lātou. E maise. E wsoaswani le poto ma le tamai. Ia lātou decision making ma lātou whai unga whai. I lea taimi ma lea taimi. Ia o se tua lalo na ia ma whatau ai nai le nei li pote ua tuina mai. Lau whionga le whongwhitalai, ia manu te leina fuafuanga ma taulumanga o toi o le whono. Nei aso manuia se ui tu malo, ia ai ola le leo soifua. Alo, raptaine, fui manu molo sao tatu li poti. Ia, te nole ua, ma e sau non pa i o mauta. Ia, ai lapo. Ia, tu lai mensui o ona manu manitasi. Ia. Pia kira ve el komiki ia. Ia, lau whionga le whongwhitalai. Te lua i ono le mua e whina ngalo e whaitau whaatasi a li potine o le aonga, o le universite, ia ma le SQA. Ia ai pe o le whaasolonga hoilea. O le matanga luenga ia e ngafa ma whaia onga mea tele na mai e whasea. A o lunga la le NUS ma le SQA. E pe o levo mawalunga ia tala noa i o levo tala noa wai fōi mai malau whailonga. Ia mai tala noa pe whitawi lau whailonga i tono le sisio manga lea la tato iai. E wone sao noa le si meo KPIs ma le timeno KPIs. Ia, e mantua ia isi key performance indicators. E whaawau pea. E le whapitoa na se tausanga stasi. Lea e whaawau pea lea lunga ole. O le whaamoe lea i tausanga i tele. Lea la e sau e i makoripoki. O na ole lima sifuru lea na ausia. Ia, ai la e la ato e whaawau pea ia ngā ruenga whai ala mtanga ruenga. Ina ia ausia ato tore mea. Lea ngai tai lima tausanga o plan vo e whatatia mtanga ruenga. Ia ausia mea ia. Pe o lau ea tau sosoni atu inisi o whalinga ua whali mai. Al me sinin tau, o lea ngā rurue i to tonu o le tupe le whaatino na tu watu mtanga ruenga. Whaatino o le ngā ruenga. Me voi lea tu whautua ina ia tato mtanga ruenga ma lea tunu. E le upo lea work within the resources available. Ua tau te nau, e ngā lue mai fuafua
I mea o tātou maua i le taimi, ma le taimi, wa tātou o whamalia mana onga, le tele o mea, tongi o whaia onga mea na. I leo taitaina lava mausia e tātou ia ta mau ainga. E whaatino ai mea ia. Ia peo se, sa ulea vava, iau isi mea o whainga whawai, le awal toi ngā lura, e le ingi whainga whawai whape ngā e, o lo iei matanga ruenga. Whape awal koe oka mai ke whainga ruenga. O kura whonga ngā whaia onga maa onga kai kasi. A lela mai I pe se whainga whawai ngā waku ia kako. Ia, lo ngā whaloalo lau whionga le. Ngā lo. Tua whakara, so sonia tu lea. Ia I tūranga o le tātou matu ngā ruenga le whakomit. O so so foi le fiong ke fong. Ia, whaftai, leo mai foi whasoa le. Sua malu, ia, ki le foi so son. Ia, mole te telefono. Ia, sei ko kula me sui falali no matasi pe se me o. Ia, waftai, ato no na lewa tali sui komiti la ta upla ti ale na vat. Eu vinga fa vai. Ela não vai atu. Na sa ova ai I koris. I me aletas. Ai fai me mato lo na tongi tua. Ia o tapu atuele. Ele oficial a ongan tu nga lu ngai tamai. Piva pena, eu te leiro la pos fa vai. Ia pose por calam. Tai. Alo, waftai. Ia. Ia, tu le mai do fiong tete. Ose, tu ala no ale tete le tu ngai le pe. E sa nam tau. Ale tali mai lo fiong tete fon. Elo fiong ele fong talai fi faal voise ta fi usio le pa. Tai. Le tu malo le pa. Ia. Ele li potil nei. I poti nei wa tātou whatalanoina whamalo foi lo whionga le on sai. E whamalo foi Palemene mal kapeneta ngā lue I leo moina leili poti ma tali foi e komiti te tasi sa lato soala upuleina o mtau punei e tawa umaya e tātou. Ai mai se so se mta upu a fiai me to wa onga le o ino whanau e mtua tau telea le la volna le na lai ona va ve fatu tato universite le fi se lau vol fa e maule ko aule ko ngol mokarani sai e te tonu le ol kapineto no foi le unga e fatu le universite. Ele I whaingo fie on fatu ina na universite. Ile na o le 5 tala. Lau whianga fong talai. Ile matawatu ile report. Ile vaenga le wala so o tau au umali poti ne toru. E si vaenga le au te fia o e se manatu. O le vanga lea e tau le pulenga, tau whailonga. Ma le mafuanga na whatuai. Le mafuanga whatu le whalapurtonga nei. Ona o matawina le tātou malo na teimi. Ua whae e whailonga. O le Doctor of Philosophy. E se tasio a onga I tutono se mea mawa e le mea. E tu tono le tātou atunu. Mai o le uma o na whae e whailonga na. Na tupu e se mana tu le kapeneta. Ne ulangia tātou. E le whalonga mai o tunu I whafo, pawal ne o le tunu. E o I so se aonga o whae e le PhD. E le whapena le tūlanga lo iai. Ia o nga maulunga lalang. La o le universite. Whae ei ia whae longa maulunga whapelei. Lo whionga whangtalai o le mafuanga la whaelol fuanga ma pasi ai loa le whalapoltonga ne o pulenga o whae longa ma tu spasi tawaloa Samoa. E na ia whatonu whalau. E tu spasi whailonga tikeli e tau awina e tātou
University Samoa nei. El temi le o fatu tatu University. O le lipoti foi nei. Ale pulenga failonga. E le o whapitoa le lato ngā luenga. E le na al tato universite, ma le universite foi liu sapi, a o nga umma tonu o Samoa. E au fiai ma a o nga whawhaiwhi au. Kolisi whawhaiwhi au, a wā ua whae e foi whae longa te tele na e kolisi e tolu ia whawhaiwhi au lo i tonu o tato o tunu. E lele titi lale ngā luenga. O fatino e la tau nei. Ai ele facilite lea lea. Ai sale me walai o na tau mwhai tātou. Ina ia lo ia whailonga o tau au ina Samoa nei. Ona pe ua wholinga mai e whalea o tau lea mana ia i whafo. O le me tilo iai whala portonga i whafo. O Porkalame o ina i te tono tato universite. Le iai le fisili lea sa sauno ese tasi o sui. E sila pasi a o ngai whafo taun whatino nei a o whawhitau li o le whaingatā pe taungotā. O le mele la tilo iai e a tunu i whafo. O le Porkalame o onga, o lea o ina i nei. E universite o lo tau au ina, ia mo a, o pia, mo a, whailongoloia, ia po o PhD. Oni Porkalame ia te taunu wha o le wha e iai. E tu tusa marato i whafo. Mela na, o le tali lina, o le fisili lina, ma o le tali fo i lo i tonu i nai li o lina. E tā wai le tilo tātou i Porkalame loa o ina e le tātou universite. Au te whamaloa le tātou universite le lātou tau mwhai. Whatino lātou tiute. Ina ia tau mwhai, ina ia tu mau le alo i o tātou whailonga. E tunu i whafo. A o le mele le mwhai o nā alfia. E tonu tilo whaia onga. O lo lato wa o ina, tātou whanau, e le ngata o whaia onga. E tonu tilo e tātou Porkalame. O le whatati o lo o ina i whanau. Ai a whaila e o atu mo whailonga nei, tātou whanau i whafo. Ai whale tonu e alu tala. Whesa ongai. Whesa ongai, lale universite. O le tūlanga lina, lau fionga le whongtalai. Le tupu mai ele fisili lea. A wai ei me tutupu, ka kilo uma. O le si toi ngā whaia onga. E le whamaoni, e le pe whamaoni, uma whaia onga. Pe whainela na klas, whaasolo, misi. O lo le whai unga, wala lata le suenga. Ia, e le kai kawa le syllabus. Ia no foloma piki nai mea light. Ma wha au ngā lo i sana Porkalame o onga. Ma ngai mai eita mai tianga i tonua i Porkalame lea. Nā o sina vaenga lai tiki sau, ua maulurunga maka. Ai roa kui whafo wheel mai ai. O le tulanga fwoi la lera tupu. Ia onga uma al Pasifika. E la ua whasalalau. E se tasi o tātou minsta. Le mafuanga, ua whafo i mai ei le telo tātou tangata mai whafo. Ona o le papasi a latou whailonga tau inisinia ma science. E mawai fo. O le whaiunga lau tele na a minsta wa onga le Pasifika a lai titi maka o mata upu ia. Ona tūle longa. Whapopo e ina maka ina ia pasi maurunga. E lea whaina lale nā. Ila tamai titi e no whalom whainga luenga tu tonu alo na ia tunu. Ai alo roi whafo. Mō nisi whailonga maurunga o na maua lole ina. Le lana mafuai un whail tātou Porkalame.
O, tai. Al tātou porkalame, ave ta maiti, ave ta maonga o ia whaiaonga, a lii ma te maitai. E to ono sfuru te tongi le tātou malo, ai whatino la tu waonga, ina ia lava ia whaiaonga o science. Ina ua o ina whailwha unga, o le whawhetai a le... Lau whianga whangotalai. Ia. Tuina tue whapopo sisika ko keimika ko mangawa isi whawauta ronga le whianga tai o le tuangai. Ia, le whela tau whai marisa noanga ale sui mai le pā. Ia, ona wha umailolo le tatu was, ia wha umamele sa noanga. Leua, taunu tatu te marolo. Le, koe a whai kūra. Lau whianga whangotalai, wha malole on sai. O le tulanga na len fel tātou porkalame. O le mai o le toe ave o whaia o ngai ono sfuru. E whaia la to whai longa tikeli science. E la ua whai le whau unga. Ua o te ire. E le tala noa mai o le whau runga le University o le Pasifika i Sauti. E whawhitai mai le malo o Samoa. Ona o le whawhitau i len whengai i matato. Whawhengai uma ma malo le Pasifika. O le sulwhai lole i le Yusapi. Pe iai se fo il matao wa ke enga mai New Zealand ma Australia. Ia tatu tam whanau. O waru peina sa noanga lau, whionga sui mai le pā. Ia o manatu foi, ia pe o le a. Soli tula fono tatu temi fono na e mafuanga na le wa tatu temi masani malolo ia e manatu ia tatu tau si ia le aso taiao fa o fo ia nesi vai ngo to sauanga ia male tu tu le te fono fa mai tatu ripoti ia o tatonu ia tatu tonu tatu temi malolo ne aso as fono ia ole ngai o fontalai ia batu fa malo il pai o Palemene ia va per foi il tapo inga tato mauta va tai sui malu sa so noa ne ia so tato ripoti mo tali il tato malo ia fa malo ta pena tato no mai tato te malo lo ta foi fa tato malo longa tato sa il malosi ta si le lo fo le tu la so taeo to fa o tato ngalwenga va tai tapo inga la tunu ne ia so ia manuia lava tatou faibol tapo inga le tunu tatou tere tolpo tau sangatu susfono ai ngai fo maunga numero 2 sa ni tatou talo e fai wel tatou fono tu fa tasio tatou loto manganga tatou tapo i le tuas fa fatama mana lo moranga pa ia matou to atu i luma la wo fio de nei vaenga le aso le tu ona matou tama sa matou whaatangisia, lo mana i le tauawa mea ina o le nei aso mo na fuafuanga. E o aion matou whaapeaifo whaafitai tele lo alofa mo lo wanga lelei. Sa e lo tolotoi le mea nei au whiangai lau Palemene ma whelafo a inga le atua lo matou tama. E o aion matou whaapea atu whaafitai tele lau tausinga ma lau malutia. Au iaile nei Palemene i o nau pufai. Fo i pea le vi inga ia te oe lo mātou tama. O nao i mātou au na e lea o ngā. Ai mātou te wala au i lau o fio. O nā oe ati lau si la whanga i o mātou loto. Se ia e alofa ma wha mangalo i mātou. O a mea o le tonu i lau si la whanga. Lo mātou tama. O a fo i mea o mātou whaia ma le mautinoa ma mea o whaia ma le mautinoa. Ta talo pea i lau o fio se ia e alofa ma wha mangalo i a te i mātou. O ani ngā ruenga o te toi o le ne yaso mo na fuafuanga. Mātou te wala au i lau o fio tau to lua oe ma i mātou e manu iai mea uma mātou te whaia. Wa i ule whi au mana ngā ruenga o le a mātou tu ua le mea nei. Mātou te wala au i lau o fio se ia e alofa. Ma ia e whamanuia mai le nei Palemene atoa. Ao Samoa le am, yona au au te tele,
Se ia pa ia na ia mātou whana witi le atua le mātou tama. Tau tō lua oe mai mātou, fo ia tu pēle vi inga ia te oe le au noa. I waile ne yaso ina ua pō, tu maulo wanga li lei malo wanga alofa. Te talo lea latu ia Yesu ke liso lo mātou wali, sua whaltama le alo ma le anganga pa ia. Amen. Alo, pāwhitai. O te whasisilatu wa tōl pōnei taun mangar whanau au se iau lia las Fonotaga le tula iwa tōl sfuru.